yatena nkomo isu de edi kan obai na obebo yamane se woni be ma atena emfie bebre ni awo ama de ebe mu wakai ne se waka se nchechire wura bi nchechire ehie o pa ehie sana be ma no ate afa so no tempo nchechire wura bra 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 wadi mi tobi ma menkate ma menchechira waje ne kunu na fre ne se yetena so ofidie mu opanyine no bai asase ana ho aba asem ma da yetena so ka ho asem no ya dosu kwa wura kuro ni mu akwaye nhwemu ene oba no waha ne kunu waha abusua no nyina e waha tena se boko na me ma wonu makwa abai na yeni enkommo mame na what is say bibia ye fine oh muko e kake won ye fe o asunja ba fie baby asunja de bi ni fie e bi ni hokra ujidi muko e nyina ntere mamu ko yen kasa ne ko yen ni da mon kasa e fie ko kasa ma no da so no ni bo mo so waji awale Debi na se woja wari anya so wa ya aka oh nkasa ma no kra e fi da na ya ba ya ko yen no e na aha chere mi mu Debi chere mi mu bi ala mi chere mu aha me chere mu fi da ba na ya ko yen no aha me ko ma me wo okay nti me be ko be da me wo no e na me ko ja station sa me fa ka e na me hu so ne body car be gina ho no be sa me sa me ko hin ne fe no be sa me ko ho ana oh la la e na me si ai no se me mafuna me bi hey mommy what is wrong with you na me se debi aden nya bibia na me se me mfo aden na onfo nya bibia umpa sumdwe me pa sumdwe pa na me se me mfo e na ofo na omo ye den omo ko ye na me so me ye den me so me fa moto ko ye enti me ko ye na me efro me hu ni bie ana no yusu hu me bie enti eda na da ba wo no e na me ne ko efie na ka si ho wo se metra mototo eti wutra so na kikikikiki de he bi o kada ne bi ana de he ka si o ka be ko isu ka be onya ne dia ne ba na atwi no na ka ma o left wo se mefa moto bo ane se wo simie no ani mu de nyina yi enti dan ne da e ko ni fie wa a be ne den me ne di hu no efri ono me hu ni bi okay asem we ene yetena so ama netwa de entima yetu edisense awiem kakra ne se ne yepese ebo enkwante kohwe asase kro no ho aba manso no ne yakohwe ti na de mabedwafo animu ni mesremu yasem we ye ka ne na atwa pen na atwatia na asumdwe aba mame enkomo ada no obebo yen no producer ba abehwe bawo hawo ni nyina tofa bio bajo na menko me hawo ni na ekuta me ne se me ne mi kuna tena 15 years na se mpo se awole ne kura egu a asase no quarter pot me ne mi na so na ye den eje quarter pot no na me se dan esi so ente dan na we se so no me se store dan mienu eni kan store dem se bi wo no akase ne fie enti se awole ne egu a ya so ye kokofuo ya so ye mmefuo ena da betra on kasa oni menye kokofuo bia ya no am kase kokofuo paper da so an number ton so kase bibia na so enti se abase se ye ntamuti a me de na maye me fi na metim no de me hia ma de ena me hia ma de aha eno ane de ehia me hia me fie no so no su kokofuo ni paper da so kokofuo no ye wi paper da so enti kokofuo no ben ne da kokofuo no so pa chew paper da so ni o de ama producer absha baby edu no we exhibits ahodo a okay we the kata ya ma producer farmer okay say no nanka dan na sem na wo kana e de na kokoo no ba mu se me atete me ne try no e bra ya bo no ena me tete de roba ya no so kan kura poche me se bia kokoo no me ne wa ye na mate me ma wo de a nka me ni problem it's a krata we krata ben krata we kokoo na tabe kwaje kokoo so no se oni me try 8 years nie tabe kwaje kokoo no tabe o kokoo na ji asase no me ji kokoo fe o ma mi nsem no satene o baby ye hwaso agi obi hwaso ho entakase won ne baji kokoo no ne ye fly ne ye bae ne ye so baji fi mine nsem krata ewudi won so be bacho an enti mi na me ya dance ne ma ne ye den ama ye sensan ye
me kai kakra bi a we me wien ma badan no so ye wodan no mfoni ni ade nyina ye de betoto so sisi a na waba behwe bi na awade ebedum Ghana na bekum Ghana na yen wari bia na yenya na yenya. Okay, where your agreement on a bunu system minimum bunu krode na was it this agreement is made bunu ni yesa omuche mienu, right? Okay, me brofo no nye kata no enumi ane kwa me de meka metin wo ya de abehu ti de tie no waso mesrew anamo obi am do beto so de a o me hwe ni ye o say this agreement is made this 26th day of March 2017 between Openyini Boache Ansa, Openyini Kwadwo Aden, and Openyini David Terrier of house number Sepase in the Ashanti region of the Republic of Ghana. Hereinafter call the farm owners which expression shall where the contest so admits or inquires include their executors, administrators, successors according to the customary law and assigns of the one part, and Mr. Yaopoku also of Tracy in the Ashanti region aforesaid. Hereinafter hereinafter they call the tenant farmer which expressions shall where the context where your law for no brofwa but me you mecheche. Whereas the farm owners are the absolute beneficial owners of that cocoa farm situated at Shirase, Chirayase, at a boundary by the farms of the following people. Madam Abena Pokria, why? Why don't Bashie? No, for Bashie, no, I judge him, so wine. Get me a bush penny. Quaquentry. Quaquentry is your little put away in the Bashie. Yeah, Brevi. You said in the Bashie. Okay. Anya, I found out who didn't want. Okay, so me call second page. Now this agreement witnessed that in the consideration of the terms and conditions set out about the farm's owners, gives and the tenant farmer. Now, why can't I want a? As I see on the choir by. Okay, fine. One type of bravo. Okay. In witness whereof the parties here on to set their respective hands and seals the day and the year first above written. And today, today, 25th of April 2017. Sabre namuware. Namuware. Ejam pacho krata wone nekoye. Pacho. We dia enu kope no akwaya krata na kasi munye bi man na mbo. We to me pe no kore. And I'm just say krata we dey minim. We dey minim kora. Enti munye krata bia. Krata no a o ka ho asem no kore. No kore o mu ne say. Me ma me na jasa ase. Mama wa chirim na me kire say krata ya making kam. Any date ya maboy. Na wo ho na mo ye ye. Enti onu nko an ekoye. Je ndada nda wo sisi ya o me fie. We dey sia no no akoye. E kopi. Enti me ba o e kopi kra no a date na wo ka no krata na eda ho no. We date na 25th of April 2017. The da one date na say. So e bia na ye no na so che say photocopy. Yes sir. Photocopy. So kwa different as ran ho. Enti mintimi nya no bia mbio. Enti na unim sen krata okoko no de ade na da no twa ma. Afajo koko no e wo kwan fa so e de kan asem. Me de bibisa wo simple sen krata wo ho. Krata asem de. Krata asem de. Enya munya nka nkire se bia krata no. Ene ne ayu. We no de maame no. O begie no. Eno a okra me se me mra. Komi de maame fufuru bu kuro no mu. Ena maame no ba bi gina mu. Ono fe me se me mra. Ba na metimi. Aja maame no. Maame na wontimi nya afuo no. Ntuba wonye esika bi anto do mbagie ma obi. Ama na itimbale se bitima ama maame ne de a omde ade ne ba mai ena me ko no me de maame ena me se meye meba Opanyin David Terrier wo hwan oye mofa oye wofa the signature wa habi won no ko no okaji we okay Boache Ansa so ye hwan Boache Ansa de menino unim no Kwadwo Ade mofa okay ya poku ye hwan oye me to signature na de wine we twa e ndi aba na assign change no. Okay, signature na fe. Madam Ajua Mensima. Eyewa. To signature na times no.
Hey. Mo signature say fo. Papa ne de no why no kwa hu ni aba ne kose na base wo twa en say keji tuni afa no wo twa en no no so aye ne de ne times was it oboa me signature wo so ne de ete de no mami ne signature ba ha bi obestandi wo mu obegina ase de minti menchre yeah o kan no kura kan no first one there first o kasa me bi nkan bi o bi se masem bi kwa na refresh ho first one there me ne nete bibia ne ho ente beja asase no kan beji fi ma me nsem me nyina no call ya ko bo krata no e beja asase fu ma me nsem yi ye wo baby e yin hwaso me kire se woni na koye kokko de ende ye me Matias yo e na me kire se signature no ho a ne tam e ko bo krata no wo bi ente man si e na me bi so no ma me nkan asem na me to no mama nka sa dan cha bi kama asem se fom me pe ko tum de me nimbi asa me ka sa me we fi na mama ko ya be ka me ka because ba ma bar me ba ne se me ni Nyankopon nanam that's be kama no ko baby okay enti krata no na oho bia wo ma ne sign bi se wonye dancefo wonye sa o ya me dance ni eno wana mepe mame wo de kokko na asem no kra de yento ye bo ho yenhwe dan no ho asem stylish se dan no ye krado a yemfa nto so na yenhwe yemise bisem eja wo se on de ogina na ogina se dan no a wono asi ne dan asi so ne die wo je o se ne sen pacho dan nye ona asi ai store dan ye tu me ka se ne sika ni mu a na mboa me me sika wo mo no a obeka no kora ni proto am kwato na me betwa abe me twa ogina ho bi ofiri krom kora bai me ye dan no asi bi awie no e no no ye de oba kwa gate ni anyam na ma yam den safo ahe ne nsa e na me de na wo ho no a me beto nu mo na ada me se bobo yamfa ayi gugu okay abusuafo bra na dan no ama so oda but o de munya bose me ka sa waka de de ayi bi se masem da bi wo eze me ka no ka sa de na so na yo enete wo bogu me so no ni bogu se wo na se da me me see ye beto na wo na see you na see me tuwe me ma me no papa mo tiasi ye na dem mo wi ana pa no wafa obefa wade obefa mbaje ma wi tu me do no mafuma de Adum TV Facebook ni Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV edan ya manso asi ho no mejime dan edan no na me pa cho mon san fan to so na me hwewe ye nya hwewe ya fe na me be hwa ankre na sie ne mo no hwadea ni nyina ya jeje akadan no ho na asumdwe aba pa chew eti mon san fa me nkodan no ho ya nkodan no ho Dabi me pede aha aja ya poku ada we yan wan dai pa cho da me de ma ba we didi ka esi am de ma no aye tu so nsam we na wo tu so nsam pa cho enti ma mesela ada na wo so wo pe no enu ni eda na o se me tu so nsam no me na me see ye na me be ma e den chance ye den ma me skam koton chance ye bo eda na anyway asase na me tu so nsam okay into the wo pe no eni no I would do to sunsan stylish young boy okay monko but young boy na me see store da me no see so into we ye the wo pe no eni na me see store da me no see so store da me no no he ni nyina aka mfoni no oh emran tentem ne enkoy na ha ni okay nti ba bia dan ne wono nanimu ni enu ni ti we na wo pe okay bibi fufo aja wo de no we e pa cho store dan no ni de ne de ye nya na gate na no to ba na me de gate na to ya no am de safo ama ti because dan de msika ni first one animu a amboa esi ni mi no ne de ba ko me de ba ti we kwa na de gate ne to na so won pe no to we o so pe we me ba tu pe we na ma yi we no be sha no e na wo ba ye so ma mi ka no pa enka we so no kwa ke nura me ba ma me edan no de he na wo pe do so esi ni nyina no obi sa edan store ni me me si ma ntimi ma de me nu ina store ni me no ene mpapa dan no na wo si ye anyway no atakwa me dan no dan no ni fe hwa ni ani
Bibian can Enti dia one chain he ye dey. Store dan no say the blue gate down no ye dey. And the store no. And the store dan me to dey. And what you see. Okay, and na the hibiem na wo san pa ka ho. There ba ku na store dan na emienu ba ku na. Aho wa kunya no. Ni say ni ha we no. Me me table ni si no. Okay. Ho dey ka twa yi na ka me hyehyɛ ama no so won popa ni mu ha de. Ni gate ni san ba ha. Okay, nti ni mienu ne papa dan na wo pe. Ai. Okay, be ma ite hin. Onzo mo twa o ne fie wo so. O ma me proto so. O no ne proto so, ne ma me proto so. Simoni. I can no mon can no kure. O to no ne proto so. But ne ma me proto so. I don't mo fra ni pa o tira aso. Ha ne kro we nya no so na na so wo je odi ade 50. No, na ma no odi atena. Be me 15 years. We ya ade. me fa so na me no wa. Wo fa we ya ma ho pra sa bi bibio. Na we ya ade. I know ade kan an so wo. Ano sala na butro. Hu ni ntia. Ade so be je film. Na butro sala na ne be o ye. Wo no ko ba so ko me da be. Ya bra papa. Ya ye ti. Se ya ka sam Adam ba me kani nyina en chance wo chance na wo bla to packet ba ko me ba me kan ha packet ba ko na o bla ya to ye me kan ha o man ko ya no man ko ya duma wa se da boss enu na se ko di film o ha enu se ko di film o ha so dan di se ya ka some na film picture asa come bo be am na pa na se na se abo ro film ko de metima chere dem aben o ka metima chere u be do banya so no kan kura da bi tsari ba da hu kam da na ne woni pa no to godo me si sa me sa me ma o si ka be sa me si sa da ne so me si ka wo ba ka se o na o si da no na wo be dia dance ya na se wo be ko papa woni ma me ne da wo ya wale woni ma me ne gwa wale me to ba me ko ni fie kwa ga e da no ana be ka se ko anti ko mo ni hu no boko du nyine ni hu ne dada mi hu no ana me frɛ no me mo bi an ka bi yo me ana pe so we me sa mame me ti wano ka se bi mama ye bebre I will let you walk out why Mr. Dede asam kan de dede wo na so mo ye dede kakra na mo di ni di ama mpanyimfo mo tie ye ko ye nim why eja ya mame wo say what na duro wo dan na pacha dede watu bedro den wo hu se watu wadu pacha den ti me hu dan na me ba ha se no ba ha dan na watwe
Tene na wotwe me ba ha no. E na your friend so obla wa ama. Ana friend. Obi no friend. Me o friend me dan number buy. What am man nkasa wi? Wa ama. Enti wa ama no. E na tra ha ma de bo ba ye 3 no ye say wa ama ti enko fie. Na wotwe na ya ba na me se mate. E na ye sole ye na ye ko. Enti ye ko fie no. Me ko hwem ma me o. Ti ade kyenye no. Wo ko da no na me se ko fie. Na makoko ye fie ho adwuma. E na me sole na me ko ye. Ti me ko fie no. Na me ko ye fie ho adwuma na ade kyenye ya wada no. Nsuo eto kakra bi. Nsuo to akra me ko to aduane di ye. Meru adam o pepe afi ato anse ona. Na makoma. Na me ni so breme. E wodan ne mu. Ti makoma. Ti me ni so breme hu me basa ho na me twahwe nto obi frem phone so se me ni phone me ni ma me kasa. Ti na me yan se ma me wu makoma ti wana me hu hwi bi na se me twahwe ahwe wo dan mu. Na me se Ewrade hu mabo Ewrade jimi obi ani ha. Ti Ewrade jimi. Nti Ewrade jimi no. Me yan se ase fifre bi ye den. Free me. Ti me yan se sister me phone so bele. Ti find who say sister ya. And I'm going to say sala. So I'm faka ambedu ha say dia. Obi ani ha me wu. Nti bele ba bo ame. No say ah. Sole. Na faka me say sala. Afi ato so me na hu na free ha be come ha. Me timi nya me hu me timi sole me timi nya me wo hwe. Wa na e wo ho a wo hu sa de no. Ah, ni pe bele wo ho. Enti ho na me ya say me say sala me na ho no. Me timi sole. No say ah. Den na ya wona. Woni di ye na wakoya adwuma de se ne subire na na. Baby. No medidi. Medidi anopa no. Wodi de. Medidi mo e ho ton wache wo. Mo ne de na me hwese mu odua. Me ko ton wache. E de open na obenya ate ana. Me ko ton wache di. We start to kokoye de. E sa e na de enom ye. Enti mi we pepe na me sala. O fla me no me na na e ho no. Ho na me na ye kase mi ntimi pagya me ho. Enti wo no ya say na obe na wapie. Eye den na wo hu say. Me ko baby. Baby ben ya ma me hu. Me ko be sofo. Ma sofo se say. Enti me kwa ye no. E no ya say ah Stella ya to waduro. Na me say ah ho na to meduro na me kwa me nim obi ani ayi bia. Na efie wo na me frɛ me ye den. Me ko ye. Ho na me kwa so me ko so me nya le hwe nya me. Na sofo say hwan na to waduro. Ani mpako ne wa mori di den. Na den na wa modi di ade na wo de hye be ma. Be ma na me de hye no efie dunum. Den te me de hye ne say ye ba ha say ene ye ko ye. Ye ko ye no say me ma ye den. Me ma boni dua. Me so dua ne me mu obi da. O se me ma boni dua. Nti se o ka che office stay ka che se me ma boni dua. Nti se me ma nkodare dua na ko o de me fa so no. Me kura ne me nya den me nya me ho anu enye me ho anu enyi. Na me say ah. Na dua kura me mu obi da. Ne de bento kwa be o de me fa so. O do be kumi no so be ya me den. O se ane ono ni me o de be ya me. Be ma na ka sa che. E ka cha se. Aja ya wona aka che nze obekun obeto na o yes anu. E pa cho. Na me ya say. Me nka asem atu obi adu. Na say ka che nse esu na me su. Me bi o ye no. Na me free sister ya busa ne say wo no adanfo no. Esu be okromu na wono so na ma me hu wo. Na sister you akwakobo oba ni dua ese wo de ne mabeda ase adanse ho. Enti wo abodua enti ka che dua no abo no. Akwo we na akwobo oba no wo gba akwa ha ni dua. E de ne ma da ase adanse ho ase be ka wi a. O mu kwa best ma sama no. Me o da mama kama asem wi e da me ka che sister so on kan kire me yere ne se dua bo na kwa me sere no a wo hwe no na sister man no so ase o di dua bo o ma ni su no o su no no na da na me se na busa na ade achi a fa hu ma busa se o ma me mu ada busa sister so ama mu wa ta da ti de me ba wa ko de no ko pra me de me da me so fo popo mo mi di ni amfro ka ko sisi ai me ba to bo asase no ama me ye ka ho asem ya papa wo se asase no edan no a waye so ade no wo pe wo se ne sei pa cho asase me ko amene no ka yemi enu ade a dan ne ya yemi enu ade ayi na wale aba na me ko fa no na enti ko fa we ba me bo na mane ne tena ase se me yaduma wo ma o mfie me ma me kama se wie se na na me ne ho no afu pa ya do mu san se 50 years na waka no o twa bo de ana o tu banche ana o pig jakura de abefie se me na me ba so me koko oba to deda ko protrase ho me se ma nya bi na mi wu ba me busa no ti afu bo da we e so me ni timi nka ho hwe aduma me yem ni na di hu sika me ma ye ba ko mu nya bi ni aduma me ye ko ya fra asase m ko di no ma ko ton protrase di ko twa abe ton na me te ka di wi na me ko si sa da no ba go si mu twa abeda wasi mi twa abe na mu nya na twa abe no so o ba ye no and the first one na mu ko twa abe e na di ko di ko me sa se abi em try me identify me fa workers ni ko twa abe do mo e na me di si so ma me ba e da no me bisa wo se
problem wa e wo ho ne ye nchechire wura yi a wakofa no mi bi say say oba no woni no wo ana ka yire yi ho o ga say mi se de me wa no oba wa no ka so de bi say e no ka de bi wo se de bi oba no de me tika no na hye ana wo ni se wo ntim na oyi ni me nyina firi me dem woni ne hye ne say ni hye se me wa la ka we because wo nya adwuma onko fu wo nya hwe me ba me ana mbe ya aduane e bibi ya di ni nya me kan na ati ase se oba story da ba akokwa wasisi ya mutwa bae na ya se be ya de ya me ma oba no da me no atena mu ya wale de mane mmam nko pe da wo baabi o da fufuta me siesie enti na so oji tuma waji atuma mo dance for ho se me ji tuma se na me nipa nka no kwa mansam ko akiri enti wo de transport dan ya wo so o pay wo beje mu ama ende de ba akọ me de ba akọ ni de ba akọ me de ba akọ dan me tu bisa so ne de me ntibe nko ho dance for ho dan na wo shira so dance for ho ne de me de chair no okay ba mi enyo ya si we ne a wo fa ba akọ na fa ba akọ ne de en fa ma no o ba fa ba akọ ni na ye so dan de se wo fie woni na ye so dan mam stella me ba eja ya mame enti mami hu dia na wo de ma obayi mami hu oba ne de do no so hwe store dan no en sa dan no e ne dia okay en ka plot na ka fa be si da ba akọ ne bi adwa bi na be sha shim opa wan fa store dan na nka me fa ma no 15 years okay evangelist bremwe o man ko nya aduma en ka we nka de kan okay me ba stella me ba na se me de chom de be chow me ba dia hin na se we de ma no oh be ya aduma 15 years 15 years then abe 15 years then abe kuro ye frema ko mu apa obi atuya ka ba to de ko yenko eti ene da so yi dia hin na ade ma no na yente ye nwase e wo badwam ha pa chow be dan no ya di ka won papa dan ya wo hai anu ne ye onu ne de yira so okay me nko ho bi okay ena de gate dan no me ana me ya me gate to anu frɛ no safo na odi ko manguram anu ye ne dia okay ka first one ka me anse tutu ko ka da e wona ka me di we ne ko no so won pɛ no to no pe we okay eni yi be se we ni asase na ede ni mu ho ne wo so de ma no asase na da ni mu no so ho okay enti mam selati na te wo ho ase edan we no a wo so hira so ma wo no wo de ma wo store dan no a wuti mu no wonye wo de ma wo eni asase kakra na ede ni mu no wo de ma wo so mse da ma mpache wo asase bia na eni mu de ni mu ho de bia yi sa yi na wo no enka wo pede hin wo pede sei me pe be fie no no afisa de fie o me nko ho ufie ne de wo hin bia me ti no ho na me pe se wo se wo de ama wo store dan me si bi o de fie store dan aka se me si bi o de fie enti store dan bia ye store dan obo video ba store dan bia ye stylish se fie ba wo de video na ora enkasa no ma me asase ba bi fira kwa di so wa abaka se ose wo de asase we se ma wo na wo de store dan no a wuti mu no ama wo na de wonche na wo de wonche ho no wo ja de be no ma sa wala na ankasa kwa nke mu onu ankasa na eja no no ma na wade enwu oba wo na tira 50 oba na na waja no ko fanche kire so kwa kwatira ba bi pa ko na kwatira mu djuma ko de no ho adwaman pa do ko bon ho me ba hanyina no me ntimi nka ba da wo ye me kan nyina kacho ahanya ko mu ma mintie papa no ma adwaman ma mu ko ma na ma so ngi ni kan nyina nchire no me ba so do wo ye me eja ya ahaya he ma mi fie ni okay ayi baby ayi na du no ayi na sam fie no eno no wase obae no o ne be sisi emu eti ho de ho ya busu ho ya busu fie ono na te oba ne tiro nya busu fie me handia wa wo fie nya busu fie oba me no ade prot me ba wo de ahanya ma mi prot me ba visitor de dey ka sisi ono mo kwaji di ono ama we awe so minimi no o twa nko dum pa de me ba choti o se oba yi o ja wo no ko bo adwaman me ba cha chire me mu adwaman ko bo ne se me ba cha ase ya eti me ba no wose na ayi boy bi na mo me hu ne ye tim kan no no abeti me se me bo ni bia ansa na wo chire mu boy ben boy di tie bu akwa aha e fa no ko no ka tell me say e ne friend no ne te eti na ma no ko fa no wo hu ne ye no ko be san se sofo ma sofo ne pa me chew ene ba ku sa to ba bia no store no wo sisi we dey dey aha ye he eh stylish we ba bia me te no ba chiri ba me ensa no na abebo ba wo me na asa obesra me na akra mpansa okay ti one day why ya busia transport we one he
Me ba no kwa na be ya mehwe. O sport ni dey say. Starboy Ampa. Kaish. Said odi me che Ai, Star friend is Starboy Pop. Who am abepie no? Na wo dey adwefofo na pie. Umfa ni kan mada. Opani eti da na ko o che na stylish le ja wo him so say ya. O ma obi bi no. Starboy Pop na open jacket is atro kwa akohwem. Eja amen se kwadru o de bo be se nye no kra na bia ya obi nti na wo kan osoro ohe ni ntam poda sabre no be kwen bo be no wo ahojo ba be o sisi e okay na me so mo kira ase na di say na no ma wo nchen ono ba sa me kwa de mi na nam ta ba ono no ho to be able to be kwa ni me na ma ba be wo so week na me mai okay tin sam da tibe nsa dem tupe de ma mu kwa kan na me kwa na minim ona be kan kwa man ka da me ya be sa asam na tumu o kan de na che ma mi se abefo bi akwaje na kokoo no na me firi ono obai epe ni pe man ko nu abe no enti mi ba no me se ono no be ma na ofa no ko nu abe ye ne mpena sa asam so na mente yi ha ya ba yi me ni o mo ko sa ntokwa no me ni o mo ko sa ntokwa no ge bi tifi o tifi na me ha da me ne timu no abe yuda no eno ye se Oba no kunu. Na cho mama mentie masem. Oba no kunu. Oba no ye fe no moda. Okay. Nti kunu ne fe no na kwa ame. Kena na kwa ame no. Eni fi ofo no bo mama ne se. Na kwa ame yire no. Aba se me yire ni we ni twempana. Be ma na twempana. E ma ho ntokwa si maga ni ja akwa bu akwa. Ojan. E ja akwa we ba ntema kwetena ho. Asese kwa mini tumda wale mpu. Ewo sa asem no ho. Ti sa asem no e na me ne na kwa ame no ko ho. Ne nya abe, ni ma be kwa sa abe wo de ma no ko nu. Abende ba pa Nigeria obai Nigeria fie ho se wode ma fie wi anu manu no ma na ngo enam temi nsa firi ho ma wo mu de he no no atu na num tuo power ebu akwani no so wono ne mpa wo se ono ane mpena no wono ne tia sa no ba wale wo pa me chew wonim ne ye anu ntida wo ko faaye ama me jere ho pata kwa ma no ano abata na nko akiri ekusu akwa me se bi na no amili ono ane to sa me bo a man do ko to be sa so fo ni be sa so fo ni ma papa ne fra me fo so ono ane de fo no ba me sa papa ne kai madam ba ku so ba bi o TikTok na sisi ya firi wa say sa na tie ni afa okuna chi anu aji ko su aka dan bobo dese udu as babe Store no timu no. Facha me. No so ka to say yi mi ensa na no ameni. Ebu akwa de no agbo ayi doti ahodu sisi e. Ahodu de. Oda me ko nyankopon atakan kan bo a. Say me ka ba ko san ka ho. Me san ka ba ko kan ho. Ni am ensa de me fa. Me na kwa me no ka so se me mpa no. No. Ene na kwa me asem. Ene na kwa me asem. Na kwa me de ndem atrim. Ebu akwa de na ma so fo no pa me chew. Ena me ka. Ena ba ko da de da ho an che kura elu ba bu so me nan. Ano so ba ma foforo ko kan ye aye dinim tufu ano me tuma chirem wale de yan wale da bia me wale na otu na da me no ba ko wale wani na me do wa ana me ko do ma na wo plan baby say wo fa me na me so fa bi me ntam so bi fa bi nka betra we ho eja yaw mame anya kom mame wo da mu pa mu sa mu informa de me mara pa na de me be kan ba ko on kan so me bo a Enyuma ejaya o de ade no obisa ma yi ase anke pai enyuma ya ba yi ejaya opoku wose emisa ma na ehwefo eya ma me Stella opoku chaya se ni ba wose baby sa wo fa ma chimpa me da wuti me de be chawa ma bo oh just say never ana say ma bo de ma na aje mpata asam we yi anu ansa ne akoye nim ba man say wanum mfom so woni pa ho o confess they say kwadu de buy am say nyina bu ofu kunu ne say wakofa nchekere wura bi ena onu yi fila no aba say ade we na esi pen e wona me pese wo yi anu wo pa ba ma ya chew ma sofo bi pa na chew ane da bi da bi ane da bi me pa chew me ko bo adwamai me say wo ma sofo bi pa na chew sofo bai mko bo adwama no ne nsan ode ko ne nsan nom enye nsan ma sam le yaka me say mo adwama ma me ko bo adwama me say fanka no kwa ya me say wo di ko sua pa ba ma ya chew me fe ko hye be ko pa ne chew
Ajaya. Mama. Okay, book master. Na me mu adwama bia Me say, oso ha ta. Na kwa me no ka se no. Na kwa de fa to ho. Unu ampram se fa to me ba ma anya atum. Ma mi ka ma anya atum. Unu ampram. Woni ba ma bia ah fe de ko eku. Won me say. E ba ko kwa e fe be mu. Mama, so bi nya ba bi yo. Ah na me ka tell wo enema bo ha wonu ma wala asem ye nya bo wala asem me ko ya tira dem ko wo ba ya ka asem me ama hu na mo ba ya pa me chew me ma pa wo chew opa wo chew wo he awo ya ayi mo ko mo da me ni timu wa kuro awo no mo nte ma me fi ata fi ana me ko pa wo chew na kwa na kwa me asem na kwa me de na ma me ka me nim enu na aben ho asem na de wo ye ya wo fu wa wo mpana me chere asam munya no a yankoyo na me se me nya mama wo de woni we na ma ko wo kwa won chiem ba ko da ho to see ya bidifu wa mama ni abese ba wala mama be try ni say mama gabi be yi mama ni ma aso da awale sa aso do ye kwada wuni mu ana mu se wuni mu ne ma wo ni sai ye kwada manu kwanya aduma dabi wo de wa ya de ka ne wuni ye ye ni be ton ko ba to se e se woni mu da mama kan ni de no wo ba no oni ma ware mu sa mama no nsu ni ma ware mu eti mo bi no wo sumi kosa mi ndie so wa to no na wale wuni mu so bi abale ko no tumo eh ade ma sam ni ye ko o mama kwa gasa no ira ho na kan me fro ayo wo di atu aba nta me fro de ba ha wo kire na me fro wo na fro ba to no so no ba no wo no pa se no de ba wo de se na be ye wo de se na ba ye we papa do no ma no ya no di anti na man so bala order hanye kom am so syntax tank any tank papa obenya sifie ya kire se nsuo hu ye den a wo benya bi na de ya tena nkomo isu de edi kan obai na obebo ya mane se woni be ma atena emfie bebre ni awo ama de ebe mu wakai ne se waka se nchechire wura bi nchechire ehio pa ehio sana be ma no ate afa so no tempo me nchechire bra bra wade mi tobi ma me nkate ma me nchechira waje ne kunu na free ne se yetena so ofidie mu opanyine no bai asase a na ho aba asem ma da yetena so ka ho asem no ya dosu kwa wura kuro ni mu akwaye nhwemu ene oba no wa ha ne kunu wa ha abusua no nyina e wa ha tena se boko na me ma wonu makwa bai na yeni enkommo mame na what to say bibia ye fine oh muko kakẹ won ye fe o asunja ba fie baby asunja de bi ni fie e bi ni hokora ujidi muko enyina ntere mamu e ko yen kasa ne ko yen ni da monkasa e fie ko kasa ma no da so no ni po mo so waji awale baby na so waji aware anya so wa ya aka oh kasa ma no kura e fie da na ya ba ya ko yen no e na chere mi mu David chere mu bi ala mi chere mu me chere mu fie da ba na ya ko yen no me ko ma me wo okay nti me be ko be be me wo no ena me koja station sa me faka ena me hu so ne body car be gina ho ena be sa me kwa he ne fe ena be sa me kwa ho ana oh la la ena me si ai no se me funa me se bi hey mommy what is wrong with you na me se baby aden nya bibia na me se me mfu aden na onfo nya bibia umpa sumdwe me pa sumdwe pa na me se me mfu ena ofo na omo ya den omo ko ye na me nso me ya den nso me fa moto ko ye enti me ko ye na me efro me hu ni bie ana no yusu hu me bie enti eda na da ba wo no ena me ne ko efie na ka si ho wo se metra mototo eti wutra so na kikikikiki de he bi o kada ne bia na de he ka si ka be ko isu ka be onya ne dia ne
70 wo na nkoda ne na me de ma na mabisa wo se wo ho ete sei wo po mu te sei enra na wo da ye so ene wo na mu te sei enim se twede ampo Nyankopon na dom no wakita ye mu wa no saa na wo nso one wo adi no yie ye na obo ade no asefi so December bronya bosumi ne de to so du e wa fimpem enu ne aduonu no mu ne ne dai aseda ene de ma ye wura no we sang God this Wednesday na watchini mu ache pepe chese and every one na ye call your wada ye ko fiada ye san ko weekend foforo what you say ye de ye be ko weekend na ye ni je nko na ye de ko enu nti ye da Nyankopon ase sima wotwe abo e de apa awia donko eho aye Nhyira 104.5 FM jumadie e yo retie jumadie wo don't ni atwa pichi chese be bia obefa bia no yedam wo edi no eye wo bra na wagye so se eno ene de wankasa wayere wo ho na wabo yeda oba ade no ase se wadom na wode ene den akyeye wo Facebook amepacho na wabo Nhyira 104.5 FM aya busuya kese pa nti wono wudu wono ma obetimi abomoden na wache e de ama eye wadofo WhatsApp contact ni nyina no chefa ma wonum na wonum so meka ho me dwumadie emum saa nso na wudu YouTuber na wabo Nhyira TV ho so aya busuya kese ya yedam e wo honom bomoden a na e won so share e ma WhatsApp contact no enyina na wonum emeka ye ho na entwe bia nso na yetia tom ewo Adum TV ye do obo ade no asese ne wode akyeye midi ade Ohemaa Benewaa ofem Ohemaa bi ba ko pe na majewo so me
mu akwa banso emra Adum TV wonim say Adum TV de ye wadza oye ene Cinderella chemi o chemi so wo bukum me ho aye saying I cheme na waka me aminim dada anamba it is avepe na ekọ ye bia ne je sonko na ekọ wi akoko me ma kakra na atreba akopɛ fatu ye wo yefunu mu na fanante asema me de ma wo ne da nyina ne say your only best friend is you. Because you can give you the best advice, you can talk to you about anything, and you can tell you the truth. Oyonku brabo pa ne wan menim se be ka ye wo bi adwendwen obi se o me de ye nyame nkonkron eye me de ye akwasi me de ye kwame me de mambana pa na me ne bokosua tafre wona me ka masuma sem kire no no kure nanso wadanfo obetimi be oyonku brabo pa eye wa you can be your own best friend dear itia wana wunim ya wo ye nusumu na nim ya wo ye ne han so ba ni nyina wo wunim babia wo da no adie na nim babia wo duru a wo ye wo krifesam no nso wo mebo a wunim ne ye na wunim ne enye de ye no kure pa no eye wo wutirim ne wo enti to me bia kasa kire wa ho kan kure ne kire wa ho ye ko 2026 afimu yema wo do a wo ye ya amwa wo no you know with yourself better than the friend you call your best friend. Enti to da watena society wadwene no kire ho se ha we ade we am ye mani no kura amame ya mpomini padua se wo de che agiska mebo a to panyini de je adua eti wa na wonim ne wonam nyina sometimes unko ahye da mudin obi anka ho enum bi ani ho sese wa brabo ne ka no kura kire wo ho because you can be your only best friend. Kakra me de ma wo awie eno no fabo kotokum na fe yenko yenim sa enhabo do da wuro ne gusu a ye bon maka kire se ye ni da monim ye gusu a de se to nsayem ye sre se moda wuro ma se de afi bia mo ye no monnom ya afi muma ye nye no mo so ne mo nyamhye ne nko masafi o afi se emofra we no mo no se uti wo jinga mo ko bo na uti ba ku pempo ni a me dide asimesi me ni na me ni aja me ma menom me papa nom me sremu aya na eka akoma sanko dey ebi be ko school ese bi tu adwumam wonum a won be ko university na wo baba akopɛ no kra no so ka se wo ko university a wo de hweka wo bɔ no won ho na sanko dey nyina ba akofo se me so madwuma me ba wiase sa me be ye no no mo ko trouble fra bi da ba bi no ni na ne agya mo fa ne mra me magye no atete no eya me ni wie no asɛ ye de se ye boa saafo no nyina fuse Kristo ne ka kire ye wa nya ma wo nua no na wa nya ma me de ya rehemu no ma me pa ne se wose nua of the family no wo the family de na brepam o hye na na mu de to so bi ma me de ma wo ne wuko ni se why na di ka ma me bribi na me man hye na na mu adan na wo 10 cities wo 20 cities wo 30 cities 100 cities hwe de awurade nyankopon aye de ma wo free January besi samre afi be kwa ye ni nsenkadi yoka dada kedi dada lumba dada hwan wo munyina besi kontinki e kodi ni era first ene se na no kwasia de nopa tutu a legend o mi obanti bika a legend anenyum wo ha ni se na usu woni nyina jeria si wako na mi no mienu se wa woni yemfum so erade wanhwe ye woni ye ni sada wodunye bia yankai mobrofo yi na yemmoa wonum menim se de meken ewura wakomam na eto asopa bi mu enti wafa wo phone no ya de kra obi a wode ba number ya me de ba ma wo eno no your official line na ye de ya adwuma ema kese bi anye kese pa ama wo ebe ma wo keto wo tansi de no so mu abam ye beje na hu nhira no e wasafarade ensem number didi dwuma no ye 0550 068822 0550 mame formula wa fo no nti mi yiri mako eye 0550 068822 me body etoso mi ensa ama fa pen na tworo to ho na wato obu ase na wasende eye 0550 068822
ene fried rice wa eto ne sei pizza eto ne sei ube free no pa beduru anwumre ne sika wa di twam 100 cedis ye bi na Nyankopon wonom na womo edi ya beba no eye Clement Eyisa Apia Clement Eyisa Apia binim se wobeye na wonso wagye Nhyira chemisima kakra na memubodie no bi wate na wonianom bi no madi wanimu kan yesa se wonum ti wonum din enti yenko ne sei na menko manim Kate Owusu Ansa Odomye 100 cedis, Philomena Adaibedu 21 cedis, Samuel Adotechi 30 cedis, Mary Som 100 cedis, Maureen Osei a champion 4 Ghana cedis, Damaris Gifty Graham Onoso my 20 cedis, Madam Maya Mehadi Mami, Richard Watson my 10 Ghana cedis, Jemima Mensa Onunso Edomie 100 cedis. Big Pay Ghana Limited eto munu na 500 Ghana cedis. Agnes Otu my 101 cedis. Okay. Pay Swish Pool no beto munu 830 Ghana cedis, 50 pesos. Rahim Bani Suleiman 20 Ghana cedis. Linda Osei Tutu on my 50 Ghana cedis. Sa enso na Blessing Asantua on my 50 Ghana cedis. Memuna Reko on my 21 cedis. Gabriel Kwesi Okai Troop on also my 101 cedis. Margaret Azoti 51 cedis. Teresa Ajedu 50 cedis. Janet Awaya 100 cedis. Vivian Mensa 10 Ghana cedis 50 pesos. Margaret Donko 50 cedis. Comfort Ajabing on my 20 cedis. Augustine Ajaman 200 cedis. Kwaku Jam 50 cedis. Theophilus Jabbar 10 cedis. Grace Boache 20 cedis. Kenneth Adakwa Domopon 50 cedis. Gift your Fori on my 150 Ghana cedis 15 pesos. Georgina Sabons 300 cedis. Yauden Tra on my 20 cedis. Joyce Jesse 21 cedis. Monica Di Moma 200 cedis. ITC Limited buy no 1,000 Ghana cedis. Cecilia Nyinchi Edomie 505 Ghana cedis. Remember the last page na feature na kwani aye we hu adwuma momfa enche ye pa bomode fa waso feminity e wudin na hunu se de ode baaye no yasom the Munshra so wonsa ebeka. Charlotte Obidum bie on my 50 cedis. Dina Nanakato 50 cedis. Paulina Tabunsu on my 30 Ghana cedis. Lawrence Otine Champon 30 Ghana cedis. Juliana Kwele Ablode 20 cedis. Nafisa Isaka 101. Giftia Beka 15 cedis. Philomena Daibedu 21 cedis. Emmanuel Owusu 20 cedis. Sadia Isaka Alimatu 51 cedis. Thomas Esuman 20 cedis. Charles Obin Kutin 150 Ghana cedis. Dynamante on my 20 cedis. Charity Sosu 30 cedis. Ofori Chumesi Henricha 100 Ghana cedis. Hawawu Abdullahi 50 Ghana cedis. Bwachi Regina on my 200 cedis. Christiana Afo 21 cedis. Mary Abua 100 cedis. Malik Kwame Okran 50 Ghana cedis 50 pesos. Kwame Owusu Yakoma my 140 cedis. Justice Obeying 200 cedis. Kenforce Enterprise my 101 cedis. Fatih Drisu 202 cedis. Collins Cranting on my 101 cedis. Amidu Aban 10 Ghana cedis. Henry Kwaku 100 cedis. Elizabeth Nyako my 200 cedis. Matilda Ayim 100 cedis. Teresa Atuligia on my 20 Ghana cedis. Dunjari Bilal on my 51 cedis. Mercy Ekia Gesaloge on my 20 cedis. Regina Benedicta Khan 50 cedis. Nafe Regina Victoria Mpedu 100 cedis. Enna Regina Japa Duchum on my 50 cedis. 50 Ghana pesos. Maka chere se emu anwa entoma enkodanta de bia semina omo bibia yeje enti ekurawa bomode omu ana ni sika no mpese obesende opese onu anante ba no se atoye nsem wadaroma oba ye bema wakwanya no mu awuram de ekura obia no na wode abreye big mama bompa ye ma adofo ya yabo wonum din na fe yenko bompa Awurade Nyankopɔn yɛda wase
Eja sa do fo nyina hye wonsa wasam se de ohu mobroni mobo no de fam awurade nti enne de ye kan se awurade de ofiri na koma mu yiye so eye ketwa se ye kese fo obia so ne nhyira fa dom no eja won kwa nyina de hye wonsa ma wo bambo enye won kyefa na de wo ye nyina enye yie se wo se wo obi di mawa wo sa dane ebon ho sa de ma no ti ye bon pa ese awurade ba bibiara obi bi fiye hye ho mama won na omumfa wase dani eda wase wo Yesu di mu amen amen enti woso wode a wode ebeba no enim se ehu hyira wonsa ebeka abusuan komo wo fie ha ya ye ba ne aba bedi na enkomo wei ene die besie bi etwase esi ne na yo ini nyina akoda di ye wa ha ana opanyini bi ba afiduam se ne wo fa ase ebi efre ne kyerematen ya no owo eye Italy abrochima mu obeware wo ba bi menti ye di ne di ka ne ho se wo ba no so de Martha kyerematen na ba ma na frim ansa na wo be frimu no di abusua yi ka ma mate ase ne se wonum de hye ne ka kyere wonum se Martha ba ya wawu no yi madwiri mu aya mekesere ne kakra ewa akoda ne ho nti yenhwe na me ho ntome na me kwa abrochire na me insurance bi ni ade makodi hu dwuma maba na me ba be ye DNA sa na abusua no ka kyere me eni minimu nyina na okoye na fofia ntwata yade kakra na ebo no nti wantimi antwa na ni amafie wonuma ye yie ni bi ehwie ena wonu kyere se die na ye brother na kumaso ade anu se wo peso e sa nhwehwemu no oba ye ni wo kan kokoam akoda ye mfa kyire ni enko ye die ne no ne ye hunu sampa akoda no ye nua no ba fi se wo kan pene eba so ma wonum gitum se wo ye be makwan ama makoye afa wonum kodru fie no aye ntwensere ye be makwan ye beti ase ye nti ase kyere se amadi kan ba ha die di kan di kan tena asem no so ye ba omodi ase ye hwehwe abusua no saada ne ese Martha kyerematen konongo fa ye na jamo wo no konongo odumase wo konongo odumase afre obi no obi mfre obi se onfa ne TV no nto adum TV munyina munya asem yi mu adansefo pamachewo ya fre no so me waso de me ko mpa kakra me ameba ho meba be mi ho no aha ye nyodo nipa nti de nipa ka bia ye gitum ye di nidie ma nipa nti de waka ye gitum ma me Mercy Abraham enso je phone no okasa bia ye beba ho mutimi nhya ye beba ho eno so ye gitum eda wonum sai sa omo beba ne ye ni mpre no so ya sa hia wa ha etena asem no so eno ye fra ye wonum se aye bi wo aye ofienti ye baba eno no eda ne frima me Mercy Abraham ho ko soa bi ho ma no so tele ye de wo pe eno de phone ne to so ansa na be ma bi ba ye o se fra no wo fa ya opoku ma wono so gitu mu se oh ya baba mama ya mfa nhye eda wukuada na sa ada no ne ye bewie yie no ntutu ye ne bibia nti ye beba eno so ye gitum de ni die ma wonom se yate ye betwen ene ye wukuada na ye 10th December ene na ye hye se ye betena asem no so menim se wu bisa sa ada de na asi si ye da so ti ha besi sa bre Martha kyerematen a wo konongo odumase wa ma ya frewu wa na jufre producer ka kyere ne se bra time ben na ye meduru ho waje pene ma wo bre e kyere yansa anopa yi na ma me be frɛ se ye sa wo na na mu fie mu amu kunkum ni pasa ye mu ho yi ye benko a ye benko a ma dumienu abo donko aba pa ho sima na duonu nan papa fuo yi yeni ayefu wa ka fa kwan yi so enka kwan so wo fu ka free ha sa wo kokko no nwa eja wonum je sen
20 cedis omofa in and out nipa miensa no omo no omo ba no omo nko no omo ba mote die enso sika dwa so ana die yin sebi mani mu yewura mpo wote sika dwa so na sebi ne nan si chase wono ni obi a yebetinya kasa nka biribi ni a nanso ye nyina nim se yasante mema nana wodo nipa nyina no ka nipa nyina bom na mo na yesuyen se yempese ntawantawa beba busua bi antem amimi se busua e bia na wono mate biribi ananso bibi ase akira ye nim dia ene na yekoye nim stylish bomode ane pie gate ni mo na ade no enya adwuma wa ha na me hu ne ekọ papa memo akọ aba ya na pom te say oba de adom ya ho ye yo ada mo ba ha ya mo kọ ye minim ukai nkomo a wonum aye ne wonum kasa wo fon no so ukai de omo kai me ba cho me kai o te yo ho ba cho me no mo se say ba cho me da se me nchia na me nchia we bedwafo ani etiefo ni ahwefo nyina eda no ye ne kai enen na wo twepepepe yo ene won ekasa ye okay omo kan se ene wukoi ene omo beba na omo waye wufie enti omo be ya tutue bia enti bibia be si branda de no omo awie eye no ho tutue nyina enti ade chi ene wukoi ena omo benya kwan ene abehia wa ha okay omo asema omo kan kire o te yo ho ba cha omo te dada wo te omo kan se Omo ka kire se omo yiye no omo bewie na me aduma benada tiniu ade achi ukwada mu nyina beba ukura me kuro dio eni ukura na se de omo si ka se ukwada yiye bi hie ho ukwada yiye bi hie ho omo ko e no omo de atede kuro ni mu omo de atede kuro yiye bi hie ho timi de mi se me kura ya yiye timi ko adwo mansa na me ne me wo fa mo banti ya yiye timi fi se omo a ese ya ba ya okay ebia na akwaye se menko na mecheye big mama wote se wonum kan sa se wo fa no wo fa bi no se ma me ndo mo tutu bombo wachiri okay mo ka se amutimi hyeye ne na sefo to wo fa no na obeka saye okay e kan se aye no munti no we bna me fa se omba ye memenda wo si adadwo nti bna da de ye buka ye bibia awie tu kuada ombeba ama ye kwa ka se ne ukuada de ha be hyepa ha nti e be nyanyim se twogbo bi o mo ba lady wo so te yana for se me dance ni wa chichichi said obi e dia dance dia sa pepepe na asem no etie enti atoro bi anim enti ye hwe se nka mo de ose e be yo said ye mo kan ne nanso ye nim de esi okay stylish wadaruma mesre bebre se biribi wo ho a woni wonum kan ya yenya nhunu ya ma ye nhunu fi se de mimi producer ka kire me ne se enu anadwo nyina ne ye kata wo fi oba na akura frɛ na eje me pese me bisa se adanse unua be ma no wo fa se no wone mata wade no mani ana edi akire ye sei na wodi woni ma wade no mu fa na no wo fa ka asem bi wa ha na ene o ka se won pese wo be biebie nsam ani so bata ne de wo kan e bia memo ayi ato ho ne secret bi e wo ba bia ne e be pie na asema kwa koda bia da me ba mo de so ma me nko wo fa ho ofa oba me pese me hu se ene de siso de twato die titiri panti na die ne no mo pese mo ye die ne ndi de ni titiri pa ne se me ofa ase na owu ye no me ofa ase otimi nsa benkum so yi ono ye maame ba ko papa ba ko okay ono na di na chiri ba direct de wawu no na chiri ba direct eni de otimi nsa benkum so yi okay ono nso na abusua no hwe mu no ya di ni di na de na apart from the Chematian kasa kan ma abusua no ti ya onuanum nyina eya awe no a ye de to nkyɛn a de odi ade no ese ni nua no ne ba pani na eti hai kito ya mata so ono na awo yi ena to so mienu
omu mienu nyina no ono na de ne sika ebehwe won wo bra ne nua no enti ase okay enti sade be ya ne tirim be ya ne fan amo hu se ne nua ne moja e na ode ne sika ehwe no obeso ye nkwala ne nyina de ani saa na asem ne tie okay apart from the Chirematian kasa kan ya ode ko abrochira a wa ma biem ode ko wuye no de no to nchen a odi adini na odi Chirematian de no o se se ni chirimba ye ne fan ama na hwe nkwara no mienu a age so ye DNA okay ya de to ema ne mienu nyina anim ebra ye wie ya edaduana no ye nkonta no ya de to ma ne mienu nyina anim ema mo mienu nyina age tum eti akodai maame nso baaye na o maame baaye okay so ne wa meye kuna da bi on de wa meye kuna enso o baaye o ba kra no na woni ne step father de oba ne ne TCC a okay o mu nyina eba abedi say na so se ne nan o krom ho me ye ne wie eti na ne step father no atim okay ene ye de tu o mu nyina nim ena wo ma ta e wuji tum abusia pani de tu wani wuji tum se o abri bia ye be ready no we be provide akoda no ena we so maame eye se e kwan da otam bia ye hia no no ye mfa no nko already ye ne nete ko no ho o maame no de okuma se ya okay enti bresu ye se ye be ye di ani no ye frɛ o mata me frɛ o mia na me frɛ o a wo se me frɛ o maame Messi Abraham anwumra no me frɛ no me nya no nti ahomache o se da no no kasa wo yi no so no o se me frɛ na anajo ahomache every say na ya ye adwen se emo be 6 de na nka ye okrom ha se be ya ebenya ye be hu office na because ni enim ba bia wo enti me frɛ na ahomache se de be ya ye be ye ahobo antam ne yesi mu ntam me kan ya ma amre se ensem o kekan de bia na da no em se mo amotie no afidie so yi okay meba mu nua be ma no mu woni mfoni wa ha ye betimi a show ba cho ni mfoni wa ye de okay stylish wadaroma ye nhwe eye papa Chiremate ye nka abusua ye ade nanso ye nhwe papa Chiremate ni mfoni na ye wode wa kasa bra behwe bi Fowl TV no to Wadom TV bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube no eye Nhyira TV behwe papa ye kana sem se wa firi mu yi oni ne yire no aye fru mfoni ahodo mfoni a o matwitwa no de bra behwe bi na ye wi a yemfra mata eda ya opoku obi a woje pini wo ha se wo beba ma wiase nyina ti bi e be frɛ edam kum wanfa ne eja ho ne akofre ni papofro ye be frɛ mo sa obi anfa afa ni ekoye nim bra behwe mfoni no bi tutumi kapa na bra na ebehwe bi na yenko efoni eda so aja wo na wo di ade ni wo bra no woni na so ne mo ya center for na manizwa onu ne se pa ana akoda ise no ankasa eti wan na da ne nchen mata after mata Chiremate ni oh nice woman so na dey okay infoni we be kai breko e ya ifro bre no ni na that na e ya ifro no fie die no okay nti fie ifro ni asa ya wade adi mu okay akoda no mfoni wo akwara no kwado de mfa to chest kame me ya physical DNA bi wa mo mfa to so nanka ya hwa stylish pa akoda no mfoni no mame now de ye nyina ye nhwe e bia na se de mu kura mu susu no e bia tsa eja Chiremate be ma no na chese ye de na to so kama kafra abusian kafra mon kafra okay stylish yanko no one by one misrew wo fra ebo mu nyina no wo de bia tum maye ne ye tiefo nyina nti de di kai misrew ani diem fra mata Chiremate ma yemfa no ntum fra mam ne emisa no bia yade wo ho bia na birbia si na ye nhwe se wo befa wanfa ye beko maame Messi ayi ho Messi wan Abraham beko maame Messi Abraham ho ye beko soa ne ho ni akwa eja ya opoku ho ye de ya frɛ wa akire a ke hu hia se de besan ha ye ho
ya frɛ wa chire saa ne ade abetene ya the numbers efie hawan number ne emfa frɛ ye me de me personal number frɛ me de me other line frɛ production ho emaya no mo ho ni nyina monfa oni ni kuru ni picture no nto so mame na de atwa ahoma no tum na ye frɛ no obia mfa menim de wo so wadwe nkyerɛ wo fisase mo edie minti bi da wutiri mu fita ntie mo nku o ye kura ye ka bi ma se be ye na busue wo mani wu ni ye kura ye nya kwa ma wonum ka na se ya na mo be ye dia na busua be nie wadwe nkyerɛ ye sei ayefroi e picture ne da so yi Martha ene wama mama ni kan kwa abonte na me nkɔhwɛ sɛ wo wadwen ye o sɛ wo so sɛ de nti na wo mama na sɛ aye wo ade asɛm na obɛka kyerɛ busue 032208358188283 meje wadwen kyerɛ kɛkɛ wo hwɛ a die na yenya asɛm wo yenya ne den 03220 misrɛ ɛya nkɔmɔ we nko an ye die mpakyɛw sima kakra bi oba so a wo kyerɛ wadwen ntem na wo bi so aba so 03220 835-8182-83 wo wadwen ye wo say na menhwe yenwe so ibenya obi aba homa no so hello Ebony Ohemaa B Ebony Ohemaa adesie ni o ye gisua ye twan mata eni na abusua ase na mencha no abigafo bi misanse adwuma ho ba no de ke bi so achia o ase abusua de empanifo monim eye fom anase omode mu di agro sanse obi di na asema ba ya fra ba ko mienu miensa kone nan so mo a mo hye se aye o enti no yentimi hye mo keteke se chenchi na momla mo ye wi ana empanifo ma mo to mo se guada mbaba ye ni etie bi ukoda duru ya batena na mo a mama ewe kono wo kwan ekwan su hu papa ko mo kono mo ba ko mo odi be mo dai on kwa koye ene zia na se de abusua na mo ya me hu se de papa ni ni yan kan ya no kure kaza se die no kam mu bibie ni mu a ade ntina kam ma me nkoye me ehu se akwa na ye de hie na se nye de hie ebi ma me mo hwe na se ba bia mba fa na be fa ya aduma na ko edie ne mo me nkonkwa ya se de ne to abusua ne so a omo ma okay ma menye wo so wadwen kyerɛ hello me da fu di ba bia frefi me de kofi me tese fitakwa yo be ma kofi pacho yenko oh sister Martha ma eya me say we me yeli eni ha because the last time I said me yeli support ebusua no na me support sister Martha na yende we ya me hwamu ne akode USA sister Martha na me titi do bibi wo bia yesre no wo di ombra no be clarify no hu say nia me ye mu bi jadwe no eye sanity but me dem ni say DNA results no so ya adaba no na akola no ye hwe na bia ntimi sre no we di amama ni mu ngwa sister Martha yesre wo bedase yen so ye da se hello Mama for be so hello. Good afternoon, Ohemaa Benewaa. See, Yanko. Yeah, Bale Bakushi no listen for you. In fact, Facebook for years, papa. In fact, we have our matters see treaty offending. Any Facebook for is no good. In the event, if force matter force they say they apply. Yakofam. What do you mean judgment? But from being a kawana. If permission fails, force must be applied. Yeah, permission, but if persuasion. Hello. Could be double more dear free or more friends. Hello. I Opie. Away Opie now, swear. Mamentement honey. Mr. Ebusia Penny, Mr. Ofa, and ne do dear in so. Some home. I just had dear classified Mamma Famano. Never was sick of him, Colana, and Bedian, a Chesunian, Emmanuel.
kono ene kwa yin kono we di bronya mo koba abusuan o mo munipa o mo mu ade if enhira efni efense eketo wo abagafo ye wo fie sebi ye nyan se ye ti asem e hwe ya adwen ye tiem ene nra ye beba adechi ye beba efiada ye beba ye bu ayi ka wi Monday ye beja Tuesday ye be daji dia dia home Wednesday ye beba enti the whole day man ko adwuma ne si mi tie program no enti abusunya mesra mo o mo ma wo ma mo ha mo ho ajapade ye mo de man kola no ma mo fo mo kana mun chengu kola na kan so tie. Okay, yeah, that's me family last caller. Hello. Hello. Madam Fudi, baby, I'm free. I travel to family. Hey, family, yo, young quay. You pacho. Hello. Try a two kappa. Pacho, your friend is now in the family. You pacho, family. Mi pacho. Hello. Mi pacho mi kasatre madam no. I sono mani suru. Dia no office akola no wenye akola ene papa ne ba. Ombe dia ni tete na ye ne ba. Nti mani suru. Yeah, that's it. Young question. Hello. Ohemaa Benewaa. That's right. Good. Okay. Yamfa NC ewo honomu a. Eja. Wona wo dia dini ene. You take the final decision. Asem wey. Ko sise bia minim ye mo beka de ba me bese me meka sa amamo. Nanso friends afrefo ni bia kire wo madwen a kire mo. Enim mo madwene. Me ba ma me kwa hamra. Big man osusu se wo monye de. Me de me susu se. DNA no ene yetimi fa bi kura wa kola nanum. Me wogide se wo ko office ho a. Wo betimi am obi edi okire. Ekọ ba bi akola no no mafa sample no. Eno don't mean kasa wo ompre. O se kwa hwe ba bi akola no wo. Ne sample no because said you will be kase. No wo pi kase. Mo ha wo mo ho. Adidie ne de be da bi ye pese hu no kura wum. De nti abuhye ni abre ne se be ma na wo ba no disi so se ne ho to no be di ani. So akola we wan kase nko be ni di ani. Omo anda de yie mu nti wo bi ka yo no. Yeah. Ansan yakoye no akọ kase ade na me nko me ba de mo be ye. Enti aye we wi a e wo hu kwai se wo no so wo se ye. Enti kwa bia so ye ko fa sample no akola no. Na ye ntumi emfanye. Okay. Na yi ato yi me de sana me pe no. Okay. Lady. We dey nkanya by force. We nye twema me ntwe asem. Wo na wo pe wo ba ne yie die. Sabi wo ba ne da ache na wo hwehwe si ne yie. Na we dey fa bibi bra ne nkeka mbom na nwoma ende di ma na so nya wo fa ho dia. We dey san kanya enhye. Enti empanyifo we dey nya ayi. Se mo twe no ya de sabi ade betimi aye ne sabi e be pe mreka kra bi dia ka ho amom. Basa emre ni twam na so ma amade a we dey mutimi te da we nya case. When you issue cry, intimidate me, so say, Yamam maybe about 3 days be so no man to me, Amadia. They should move on. Okay, me futu kakra. Me de mamu. He said, me a kazan me. Montentana. So, Takudam, I am braba. Me can't be dra. And one in Humbera. And now to say, young processing from cocots. Na ko te mam wo hye order na mo fa nsama abusuya no e bi e hode e to de a wode ni die be ma hofo no na yenye na mo ye wia results ne de yan kan ne feel haya ne e ba be kan eti mienu e na maka na da no ka se atesem bebre e na wate minim se bi a enye se de wo ka se enye japade enti na wo pre no enye ho na mpese meko say ye di kan ye ba ko dia na say nya japade enti ne ye wo no ne die
na mom ya yo no ne de a na che se wo bia mo yo bi so fufuro bi ba say bra che mate na me mpra no akodai ne ba no asa mo mpo no ya mpo ne ba ba ye die ni ne ba ba gina ka we simple intimate die na ususu say mo pese boye me de Ohemaa ofa sabe kwa ya mesele kontompo ni so no ba fu bia mo ni kan okay abusiano omuni evidence bia o okay amenka enkyere wa tiefo no wa hwefo se mata abusiano fanin se ba na nye me bra chamaten ba meji atum sa frisa de akosi edie me kan pain wo fidi kesi so fidi e kwati na di 48 telefotie me bra na mfofo mu e tele nyina wo mutie okay wo mu nyina abusiano fa we abusiano 100% di esi ha emu 50% enim se e ba na nye me bra ba den ti no ususu so munim se nye ne bra anya wo bra ba se me bra ofira kwantu mu bo Ohemaa madika aka wo kasa fidie tu se o ba ne fa nyina adwodwo okay ehwo no ya na fete na adwin nyina ehwo no kura de me mpese ye beko ho kese se wo pese me pe hospital wa die me mfre ne wo mo je report no firi ho na me de brewa me de be ma ho okay eno dan ana wo producer enne me kana fidie we so mi nim be ma onye mata wo Atija wotimi mfa atija mi nim abusia so obepu mi nim abusia ho fida wo boa okay mi nim be ma onye mata wow na hu ka wa su Nyankopon e kana sachi wo boy mi simi nim be ma onye mata sa mata busia hwe yi a emfa papa ba Nhyira FM me kana me vra wo da be kwese bi su kwan o mo de me nua na kwato no enye kwa papa Nhyira FM we anti na me avoid you we mama Mercy Abraham ma so a we na me ba so pesa me kasa because na me patu obele die no na die ne nati no na bie ma no me kira say unu onse ewi asibi bi ankoka papa anyi grede ansa na ni freni be ka kira so be to boa bo no no ni ba bia ne nansie me de be ma ni din be ma o producer o ko no ho ha o duma se ha yinti na ususu se wono no onye me se me de be ma ni din be ma o producer na o producer mfa kire no mo mra ye ntwetwemu e wo kro ni mo e wo kro dia no no mo fa me bra ne ba no ankwa ye bre ma no me ma wo ho no mo nya die ne no mo hwe se emfa Nhyira FM o do mo fa ni panya bo okay na ba warfo a wono me wo mo se ba ni bre o wo mo se ma ni bre wo mo se ma ni bre ba ta busu e se ma ni bre no mo ma ba bia ma kuma enfiri ko do wo ma hwe yi a emfa papa ba busu do okay Nhyira FM me se me bo die ne no na adu sikaye me bra ne me kura sanya me na wo ba no ane na nka doctor say ye me bi because eno ko mo peso mu hunti yeah se me ne ni firi ma me ba ko papa ba ko o ma ya age me sampo akoye anti wu kura na hu na ewu no ye wu die ne ni bi Ohemaa kaka ni ane ye ono ene ya akola ene ye chematina wawu no o mi se na no wotia wo de wo kan we nko ade je na kenkan kire watifo abusia asam wei enya asam a ye di agro saa o enya asam a mama Mercy Abraham a wujira mframa mututu bi ma na ye ne me ya na wotia card nyina na hye me ya no ewo fie yi enya asam a ye di agro saa ye mpese ensam no ye tine fam a ne ye di bi egu chansem ne ebuo bi so bi se mpese be pie na be ye nim guasede o Pauli GH bra wo de be giade we say na minim se won so kra ye wudie ne lupu o mu mi ensa nyina wo no ne akola ne odi adi ni ensa na ba ye pe no kra wo mu nti ne ye ne sa enti akoda no die no ne oba no ne die no eni eno ne wa hai okay ana we no date no a wo so no edi no ye Ednard yaw amani mini ena mate yai wo di no no wow
Anna God love Prince Trematin wan. Anu ya akore. Mebla abaya. Entity o ye de sebi emu no ne mowre. A sample no be ya akoda no. Any esa atase yare say wo na wo ye si wo be dia de na wo gra de ni no. Wo nua no ampa. Nua no ampa. Na yetimi amwo de ade na ba. Je. Na de mo fanto so mama because me like I don't know. I don't know. Na said you was hiti kono a wo bobodin no. Me mpesa wo de obebodin no ansa. Kono mo kro ni mu. Me modin ne da. Ya ba ho one more ye wo kono mo ma me Mercy Abraham. We know you. We know you pa. Ya ba wa be investigation BS say ye bia omo mo hu nsrafo cars no. Omo hu ye de cars tu na ba kro ni mu. Okay. Ya be asa na mo beba asamba ha nye se ya be ni na mo ya BBS ye bia o de wo kan e ya tisem bia ye so ya tetetete. Okay. Anadu bre ne ba kro no. Okay. Inti na de na nka ye pe yoka wo de bibia nkoda din. Okay. Na ka mata ba mama asaba mo ka me ni mabusua nie. Me ma me nie na so wonum ka ye na mpesa abusuafo ka home ye ba. Eti wo maka ye kra ye mpese ye be ka ne mfra mama kra biem. Ye nyi nkofie ne nkoka asomdwesem. Ye nipa ne wa ha ye mpa ni mguase ntinke be ye no sa na nso wo ho ane we afre me na papa no no me papa nua ba na na ba ne so aba eno no asam ne wo me ho mata papa last minute no pay kura last hour kura no ye ne mata ma me ka san oh no the phone na mo bi hello me na me mata papa asam no me di kofie me be se me yidi kofie na ye yi asam kofie wo phone so pasa onu atrasem no so asem na be di ne nsem de papa no last call ye no no ne ne no kwa busuafo no fa dwa to anko no ma ba ka second one ne kura na ka mema e wo fie no akwa ofai wo se wo fa e bi asem ne ko no we de ye mpese de bia beba wadaroma ya na ye ka se ye ba gi atum enti wo de ye mfa kire ne enkoye munyi asem ne mfiri wo onu ye nipa yeti a ye pani se begu nipa ni mu ase ana dabi ye wa ye siesia wade sembe enura semet na so ha kore ne fa ye wase o ye siesia sundwe sem bebre ma aka abaka enti satente wuro entwia woto a wei eye jaban ya na ntimi hwiri ntra ma fe abufuo no kwa ma be men wo yi nsem bia piewa ma fe agitawo na say pacho susu say yemfa ma lawyer no mumfa yemfa nko court na o mumfa o hye nkofa akola no mra say no friend say ma ko ejapade a mu nua no ye no eno ane de mata team no eno ane de mata team no okay me we your friend say wa now wa omo beba eja they will come automatically they will come omo de omo ho beba o baby ani ameki kokko ni baby ya investigations akọ any nkrofo bi ani o makasa ya record wo mo kire say wo mani ya ga ni nyima tade ni pa bi no ma me menye na asante me ma me mpese me din ho me mpese na me so obi ya wadi menye ye twa woni nyina egu se eni nyina ya tesem time kura wadi ko fie wani ade ma me Mercy Abraham muna mo ye mpanyimfo wo fie o me de ye me nka no bebre se eja amen wa wo so na me wo ni bisa o ensembe mienu miensa okay waka say wona ye di ade nti na pese wo ye di yeni apart from no reason baby ani de wo kikekeken evidences awo mo bi edin de wo ni mu anti ma susu sa akoda no ye obi foforo de omo ye no sima be mienu pe running it down na ye nya de aka no honko same kura no wahemae amenka nche watiefo no wahefo say 40 days na se no ojitu mu no na ade achi a ye ba blueprints for no wana wade akwara ne kan we hu me ba na be
ananka yakɔhwɛ ne mogya ne nyeminya ne ba media na me ya aware dada kame kata so kanka ho asem aw kame kan ho asem aw efie no me nkɔtena ho ana me nkɔgye me bla ne bibi mfiri wie mu nsɛm emfa nya hwee anya dwapade nti na ma me ba ho ne emu manungu ase omugu ye abusua no eno ni manibere ani buasi a efia wode abeka minya no ani wo mo se gu abusua no ho fi eno ni manibere efi no mo ye de no magu abusua no ho fi no ba ya hyew kawa ne ye wale wo fie jiwa wale wo fie na wo kurutu kwan na wo fa bema akodampa bema no da so a why are they ensam why are they e pato why are they onu abedwafo why are they they okay nyina yensam amata you need to defend yourself leg no they onu atitititi o eno ka o well me se me kuro biye oduma se me ntu kwan o me bra na atu kwan no wote ne itere me ti kuro nu me ye madwuma wo kuro biye nu ho ana me wo me yele ne me manyina wo kuro biye nu me ntu kwan me nnuanom no mo bo mo bra wo ma bro kira me so me bo me bra wo me Ghana kuro duma ti enti me se mani se ehu a maso de atiti bebre atiti bebre okay so akodai so minim say mo ye yie ni wie ye chi a mo bu ka ne ade a mo kire so maso ken mo nsa antena asese abusua bi mo omo nso ma bi em dabi ono akra na wo mo kwa agina ekoje ka ne tu one cd say aba na ho akra na agbo ne bosi ono afaye yi na ka beba na bosumi abatwam na won kotwa na ka Ohemaa wo bepene economy sister or landing what this can be by me am tell am ne mo kata me tika me di wuro aye me nsa anka ba chiri bo otoso mi enu do otoso mi ansa obi achi ko de by obi ansa anka asonya no ne ye hwehwe nya no na me hwehwe free mata ho se na ya na dwen se 25,000 kana aba no na me kwa akoton fie no di akotwa ata na me nya ta da ma we mu nkwada bonten okay na say I say abeme nso ko fie ni apam no ai eti se fie wura waje ode ne baje fie wase ni kunu asase no kura oni ni kunu na ato asase asi fie mi wa mi so asase ya wo fie isi so yi mi na meto asase ne ma mi nua no utwa toro wo kuro bi en enya hwe de betimi ayi mi phone wa na de meto asase wo me de number ma me bibia no mi kura ma de adanse wo okay se de maka ni nyina mo pese yam fanko mremu a yenda ne maloya ne mo fa ma lawyer no sana me pe okay na mo nko fa no mfiri ho no mra ko okay yam fancy ha na ye pon a yanko chambers ho na yenda ne asem no ma ye lawyer okay na afi yem fanfiri ho okay eduru mremu a na ebe hu se eyo se oba approve be ma busuafo se ne bani wabra be ma no nti ase ana se enyo hye obi an na adwene mra no ebe kire ye de sse dada oni ye adwene awo no obi sa me mpacho me no 100%. okay yo eti yem fanko sa fi se ye ka se ye yi minim sa wonu mu hwe se adwense sa ye bi ho a ke bi on be free producer so de se nti na ye mai ye nte hwe the producer nyanka bibia mfa nkyere me eno nti ye nye no sa ma big mama sa na ye de ko media me penisa se lawyer ya oba ya hai eno se de aba no no wa kyere ye kwan no na se court frɛ wo na se wo se wo ma ene ne wa WhatsApp okay se bia ye ha de omu say prelips nkwasi afoni gua yo nti lawyer badia emma be ye djuma yo lady yo na minim sa emram sa de papa ya ka asem ya mama ti ase se edan bi kura sa abrante ekoma ye pamon ne ade na se oba no already not fie nim ne ba no ya na me on se mota ke
nti na menim ne sa nti beginning no say make senka say mo frɛ na mo man break akra na wa made a you can move on but sa na tie de a twa say lawyer bam say de ye kana na ohwe na ode yi etu yi okay eti yabaya no sa na fe yakoyanim abusia mento de kakra ma na unim say de bia no me ma wo ade papa me de ma wo nyina ne say don't call me where you born adoma da so ye born crying ye bo free Shry FM he ya ye ka kire wo say wadwa ton de no bro nyai he store mu na wo ntade na wo ton provisions na wo ton phones na wo ton electrical TVs fridges curtains bibi a wo de wo ton no me kan me say wo ye kosua no mekokwa na wo ton na wo hwe na aboto me ye wo pesa wo hype wo ho a ye be ba betwa ma ododo ya tete ye rate card no so bo na ba fom every to phrase see a wo ma ye location na de ema extraordinary ne say present akra wo pe no na waka but Ohemaa bi no wo ma megina kosua no ho ma me eno ye bewie no na me di be de ho ma me fine na so wagi udin ni ekoye baby what you say eno nti eye kama ye de ema wo say ye bronya donkom ye de ma number we say eye marketing manager number friend no nanim tepa na de wo hu bia no woni no enka ebo na ba fom ti tutu me kapa fa ho hyem bia 0244 729 510 0244 729 510 na unso eje wodie kama pa syntax tanks tank papa pa kire se wodidi odwuma no ebabua wo yie yade na chichide da so kama din enu nti wonya bisi fia enu ano no site ho wonya bisi wa wawie nyesanse papa na din nti yato pete Ghana ha ye wo agent makomako hanan a wono moton ye niema no ebi oto aya hye no so hwe ho sa chichide da ho a na twese ye de no frɛ number we sesi na kakra bi ekura wo nso fage wo de 0244 335 168 0244 335 168 na onso waje wo de kama pa darling na wo frɛ we wo say bibia ye double ya kire say nya asem ketu akura enwi a odi bebo wuti na wo se wonya mienu pa eno ano no wawie kura enesa na ye nwinu papa emu ha enye de anum de ye obo na asa busumi ne so na de nam no da bi kala bia nso no mepacho wo betimi enye bi ewo ye ho efri samre ya de ko se December busumi no ebekwa wie no wo de ye atatie yen utie a mesrew ye wo questions a wo do bi ye bebisa ye bisa na tibi ye no nko ade na se wo betimi enya achede a ye che no yetimi che wunwi no box adaka no baako what you have nya moti ko abekwa akoton eno nti bomoden a na hwehwe darling obesima no bi na eja wonso fadi bro nyai Alicia Deco any trading enterprise was say bro nya don come ya wobo achade promo no de ma wo bro nyai watete ne ma no so amebo na ba fom fala nyema aka ne ne etom ananka ne bu ade no se yesi ya ma omiensa enye the same price so ya sat so enti WC no ne o 550 de say woje me ensa ye madema 500 ye o 650 de woje me ensa say aba form aba 600 ne o 750 de eno na ebonyom no ana make kire wo no eno no nanka baako na wo to no 750 say woje me ensa ye de ma 700 Ghana cedis ye o baako wo eno ye 850 cedis woje me ensa ye de ma 800 Ghana cedis misra umpe we na upe dey fa woni hwemu adum abinchi ye ne ye star oil filling station and di hwe ne mu free number yi 0558 063 836 0558 063 836 na unso eje wo de kama pa na fe emwa wo Emma bibia enkoye emfama abusua Flora Kids diaper wonim say about time no di one dance say kama de bo wa bofra no a na tu wo ye wise kosi no ri no dumienu abasa kire say wo ba time no wasum badwo wa mo adan na ho ma wo ho atimi atom enye nanu nko a ebesa bo abofra no to ho ban free nappy rashes sansan ne ade to bro ne ade wo sa abofra no to ho ye tron ni nyina Flora Kids diaper supermarket bi a remu no obenya bi ho no mato nye san so na open ododo atu a for Delta paper mail was 0243 033 033 now also waje wo de kama pa bro nyai wani beje makroma yo da enye ba bia it's happening ewo orange December nemu 3 nights just say
ye de kwa Accra Kumasi Takra the 24th na ye bus ni to bus no kama very comfortable bus na fe baby a obe down so luxurious a chese nya asem ketwa obetimi ya dana ho ama wo ho etimi ato 24th na ye ko na fe 28th na ye dan ye ni aba ye was 7 to 14 day package no so ye de ma ye diasporans ni nyina ope ho se mi se bia na hu nkyeremu bia na kwantu hu nsen kan ye bia de a na wo bese wa wo ba ya so ye ho a ye kuma se ye wa yija Eco Cent Road no so ye ni Victory Baptist sorry dan no na ebon for number is here 0531090068 WhatsApp number is 0531085235 Bomba stores wono ebetwetwe komo kama nana na ni mute ne bo nso eda form Marco Surgicals aso ye na mede wadro no maka kire wo se eduru ba bi na ye ma menom ya papa nom no wono mo dodo wono mo amesrew Emma omre bebre yawa bed matter no betimi dia sempa no so eno eseso wo nsanse san oba sheet no eseso kama na waje eye Marco outdoor diaper bi wo di abo mami ana wo di abo daddy Emodu etofo achi nsuo na strips no nso mu odin a kire se ente enye hwe ubeyi no na etise de etie no a woji ba ku se ya gloves makoma ku nsia ne hwem baby a wona bia no ubenya bi ato ye wo market outdoor pants eno nso ya to ne din oba tampa sweet parent eno ne oba bia waka de anyway mienu eye pretty lady sanitary pad e wo motherwort help ni wo ma oba bia feel confidence no eni na fe eye e panty line ano so hwemu aduasa koda no ko suku a ssfo no jema wonum na oba wotia wade ase won so fa bi siesie wo ho na emu a enkran na wo afo ani hwemu kan shi drug lane kuma say Bramekom traffic light for number so na won so beji bi ko gu su to me no na say obi eto woni bia obi a mebisa pad no bi ewo ho 0242770304 obetimi so afre 0553291477 na won so waje ode e kama pa floral tissues adade lumba eda ho ena ye bon kai se ye de kai ye wura no ye opanyini ne nwumto abo nipa bebre enya enwum ne bi me de ma santere adeni ma ebra na me abofra no yasi nyina yimi dade lumba nyom se wani ho ji tissue ni bi na esi wo nyina no na won so de kai se obrempo bi ena wato no enu ti yaka kire wo se ye de ne mfoni no wato ho a ye de ona no ti gibi wo ye dade lumba fan ko de agibi oban show FM anu se ya obenya bi enye sa so afre number we say na so agibi 0242748469 na onso wajo de fefefe kama pa na ye ko yenim esa abusua enkomo na no ebeto yenim Emma ye wo hanum se ya Farmers Day no efiada no dada edi ntafo bi ba fidua mu anu se na no wo san de sun bedan so de esi akire ni Emma ya bo anan akotie mu na ene davia saba enchiremu ewo ho ye betie enchiremu no mama davia kwa aba na fe mimi se no nsem ba ku mienu bi na yenko yenim emfri ho davi mami na what to say nyame adom me ho ye ebi aye fine yeah yo wo free ha da no a wo free ha wo call ye producer no wo call ye mo call ye na chi what bibi biem de na sie edwada no Nhyira FM edwada no ena mi call krom ba na betna me nua nche o tek ha ehwa na mi phone bell mi fire Yesi mami no say me di ntafo na ba hanti wa bɔ me dua wa sasa mami wa hemfie mi san ko kote na mi ko for me na na mi yima no mi nti asie information na mi ko yima no sesɛn minim ɛhɔ de minim enti na osi wa bɔ me dua wa sasa mama hemfie enti na mi nti asie enti na mi saba okay say from mami na understand say What feel? So obi am frame. Okay, ti obi am free am feel ho emma nchese asama. Eye de onu kai no. Okay, Salish macho pusu ahoma no mame na ye nkwa presi la ho. Na me misa no se de na ekoso. Fi se ma me de me susu se nka papa na wo ye. Mama, wonu mu nka bibi.
na me pese me ti kwa mo nye aja na wa aja na tu onim ba bi o mu tie we drive wakoto so bi da o nipa ni agi nipa ni na fa se mi ni be o mo tie and I'm studying 244-5838-59 glass bibi afa glass biano we lock window and door system ye di hu dwuma pa kire se de eye papa na mu oduna ne border form no wodo wani twema wo benya bi e wo yaso ye oda mabro nya wei wo fra ye se wo dan na wasia wie no ye meye hu estimate emfa apro ne mpoma homa wa ye nya ndu ho pro no yate so 20% discount who Eddie Amao and unti abronsa. Okay. Hello? Hello, madam. Pacho Monsa Efre Mameno. Enti danwa mu ka so woni nkoda ne kokko chini ye no bibi kaka bi wa na menti ase e wo mu de menti ase ne se enti nkoda no nso ntimi ehunu ba bi omo tie no mdu ko kire ba bi fu omo ankire mi la mami dokun ra bi ofimfi ho na mi ko tu omo na omo kire mi anka mi de omba abayede omo kire mi a anka mi ade mi ni adwuma ye ani asem kure ni lada ta mi yale pa so boni bi o man kasa ble mi ntiase eso enie hwe mi da ho hwane o meba hello na se na mi nya na nte meba hello oh what is it master hello mama me mo how yeah ni o ba I want to say ya da nyakopo ase wadaroma wo ba ne Priscilla me pa cha nanom ne ntafo no me pa cha yo ade enti na wabo ma mi dua na asa akoba se wasama na hemfie on san confirmation center nkoyi ne ho ano ade ma me pa cha mo di dia na trepu fama ko hello me pa cha mo me ba na enu wasi ku ya ho nko fo ade na wo do automation be pa na ko I'm not tired of the body for him. Oh, my patron phone no said ye see no fatar was so mame na yente won kaye man fan to loudspeaker and patcho bebre hello patcho fe yete won ka kire mu fufu no me ba me modua me ko di fie ho no mo ka me ko busa ne se edi ebe nti na wodi ataa mo akọ fm enti asie oti si ama me ba ya no ataa mo papa ayi nsem pi wo bro no a wote so wo fa se no mu a na wo so mo ba ti ko so ko pis kamelo na fa han dan na fa bi ehwe wo ho ade nti na wo yesa me ba Priscilla yi anu bia enyeye wasema kenye nyame pa na misuro na nka me de ka me bodua na me se Priscilla emodua mama pacha o na de me ba mama mi de enkoda no ba ha no watie program no bi pacha me ntie bi okay na Priscilla kasa wo mo bo ne kwado no mo tie program no bi me pacho David say ni enimu say ye baby ye de baby ko TV so dia asam no ti ankasa nie sa Priscilla ase senye nyankopon a obebo ma mi dua dia mene ne nya dwe fisa wo bai watena TV so ha ada ma mi asese ye mama me da sesanye wo anka nkoda no yiraye mame kire na se no so ko fie wa nkoto no na wa fana me fie ha o sa wo sin ka wo kwa da bi fie ba wo kwa anu de ma kwato no anu de ko ma kwato no ti jina so na won kire mu de fie na bi kire ne mu da bi kire ne mu pa cho mi ni fie ena ya fra mi ka kire mi say da bi kire no de yi ha ya wo de ntafo no ba ha e ho na kire ni mo se ho no mo efiada anopa bosses na de me huna say obi bo mi gate
omo bogeti oni mi nana na ekọ school ena mi si kokohwe nipa oba mi de mi nim se ntafo na aba o se asoma omo amintimi kire ena omo ba na akola no ko e wo mada ena mi si bla akwejere da wo ko e wo ma bla mi na mi soma se kohwe nipa kro no bla ena oba na mi si hwan o si madam fofo na ba no ho na mi si wadan fofri hin na se a e ba kro mu ha wo ni madam fo mimi ni adamfo bia wo mi ka se beto mi girl ntina mimi ye yi mi si kokohwe wadamfo e na mi pie mi di ntuma twa ma se na mi pie mi sha tade o na mi pie na mi si hai mo fre he mi nim omo o mi hu omo poda eti wu ni mu nkola na o beto mo mi nim omo mi hu omo da yo oni mi nana na kwasu ku mi nim omo e na mi bisa se na mo fre he me ba tobo mame. Hello, Mama. Hello. Pacho, dear Mammy Kaya, me pesa wuti and say what say. Only one quadano or baby ada. Martin to say as some say when you want money more baby or motier. When you baby, I see me Pacho. Mamma no. I dare do go school by. And what's the mammy be? So what never go have what na. And what's not the mamma and I know. Nti saa sem we say ba ye no anu wase ha ma me no de ekwa FM no wono wo ka say woni ba akwatena ana ma sa ana me ba bless la church ya ma me ata mu de he no say ma me na say o de o mbekwa akwatena ko fo no o mu wad ma me de mo o mba ho no ko se ma me bi so woni ye betena Asa mami si mama woni mu omo aka kire ma na mi do nyame da mi ko Roma o amo de ko sui de be ya din pa o me ko na nwa kola me menti ese ebi o me sa di o ba se ya nyame ntua me ka sa nya sa so a na mo na ba be omo mi ni mo mi hu omo da ti se da no mi ni mo omo Mame. No. What Priscilla no wa he fambu. Because asam way there. Me ko mbasa kakra o. Ah. Na mame na ti fie duru say sebi wo ma ba ha be pesika ne ni mo mo ye hu omo. Wabeba obeya kutokra ni na mekuru na me hono obeyi hwema na woni ne kuru na tie so ahukire bi ti no bai obi oba ha so be pesika bi aye nhwe wo mo nkonsa pan 200 bi de wo kwa ye de mama ha de ko wabai wa mo sika so ne ye yina poto no se ko dai mienu wo ma yira wo mo ni me na na nyija wo ma nkoma yira eti mi sra mo na nse mamme na sa Priscilla mo that is said down na same way say mama mi da bia wo di susa ene mewu my papa hu enu mehu my papa enu mehu a my papa enu stylish my me Priscilla nkasa ana sa safa ma me to so na me clarify e ho ni free on me hu am dapo ti said down people ma same way dey me hu am that ti said down me dan kwa won say Priscilla ma me no so nso o ye da mi ni mo am o se da na bi kan se ko for free o se enkola ni enkola bone wo dia so we be so ame wo dia so we be so ame wo dia so we be so ame e be yiri pa hey mi do ma pesika ye den mi do ma pesika ye den ma bo brother da ma anya sika se mi o 72 na fe na ma ye yi mi o mi na bebre ho share lo yo mama de o kan say ni say ni si won yesa na make no eni no won jai sa de na wo ye won jai na bete he ema ni how bebre what ade na nipa jana daje nan fiti fiada min kwachi mada nyama odam mi ton ora ho Minti maya ade. Oh mamme. Maya kafa. Mi ya kwada na busumi mai. Mi kwada ibam so ya. Na say ya ma kwada ya. Ya dia mi ya free on that time.
Odi ya no ya Auntie Priscilla. Priscilla. Papa ba ye die. Papa ba ya se dai ni. She don be this guy for you mama. Anam di ko ebi na na. Pa Nyabotre, mama nyabotre. Yentimi nya wo sa. Yenhwe masasem wo ehu. Obi ba panyina wo no, odi gari na kwa achi ma wo. Ne nana. Ne tara ngwa gele. Ena obi abebo punum Priscilla. O friend say aka so me aba o pani. Exina. Ate. Mo de amomra ha. Priscilla. Akonya we amu na ate na abetena ha. Ena wo da ase. Ena ase na wusi ne na ru school bag na he na fan gosia. Na sa won na nom no mama eka kire wo se mama na ka se ene enkwada no se de na big mama ka na enkwada no ma say mi na ene ona no na say responsible life na Priscilla only you know who said na no na FEC for us out here na na can be said area mu ye se ni subanti obi anti me ne obi na yaka enti sa suban na e fra no ene ofa no kra ka se abofra no kra no oni adaji ma ne ma no enti irresponsible life na only di wo ko ni so no ene na ma ni pe ka ene chi sam na oni ne ma me ne pe so mo ye na omo di asam ni to ma me so adai adai mi yade ma se na you share me anane na matimi aso na nanti ma se Mede kuku na se say kwa acho aha mede kuku bo aduminto sigbehane na adumi emi de ji kabli afu gbofu ejirato etieye say ya ejirato no ne no ho ye bisi ko se kabitu Dada? Sento. Ejirato ho no aye. Animu gi ase be no no. Eye nyabutre. Ejirato ho no eye. Priscilla. Ono mame. Ye no masu bi ba kwa no mo brazil. Dia onti ase no. Mi so na ni ma hu say. Na ma nyabutre. Wo de nkasa bi. Mate. Bra. Na ye misa. Na ye nkyire wo mu. Na clarify wo hu. Na se nipa bi na ka routine so de ye te. Da bia me pon bi tire. Ahima na wigin line no na say ya ran watwe ba anim kaka wodi nsama ya kura ye te ya ho ma asem kura da bia obi timi ma me nua ba ko timi fra me na de wig be na so ko ka jam sana me nufu achia na wo ma ira na ba timi so ne fra we case be ena be ze bo so ka say ba ko no so na woni se ya say no for ba ko so say ba ko won sa ba ko no ba me si na achia theatre na kwasema ya so yi ya na ya dem kwan bi so ma no na e be se ma so wate akuma to ye mo ai na na yama udin wasan fi se edi enim se wa ma ha se obepesika nkoda na na ayira wo bepe wonom eye pomasibre nti mo obi be TV so ayete so na mo ye yi mami ko fiwa am mi san se na no for no ba ko so na ba ko for ato hwe ani me no nyina wo level na pepe okay be se me pon ye be se ya fa sa fa se yi be ku me ba so bi anya de piwak ye ko me da se me chiete for ni ahwefo nyina awie eye 3p garlic mixture if we piwak natural health garlic across near the air do ni enfan kan ja yen fen so bia mfrɛ mu enum ti mo ahoden no ejina ne na so eye ntinim akomem ena moja mu adwuma wo hwɛ me wutie me wo ya de bi wo wuntinim wakoma ne moja nim de drama kamfo de ama se beboa wo eye 3p garlic mixture eboa na boost immune system ne de ama wo enum ti ya de entime mewo abra wafa edupa bi se unyanto obi dia pharmacy shop no eben wo no borura mu sisi a nakwaje wo de ne wabusuafo nyina nchenom na emoa emma mo apomoden pa na enne ye hwe ya de friend hypertension high blood pressure no ekuni papa ha adwene eno wasem ena wiei meneo eba beka ansa na no me the doctor number ma me so fa number no na frɛ doctor church wo ya de no ha no mu atena wo so ache no a etete wo na wo pɛ ne poma sibre ne mu kyerɛ doctor wa ye krado se obetie o na waboa ne number 0248 92 88 0248 92 88 said the dia na metna se ameka wakoye ni pese sa brebia moja edi afisane ewo mu moja edi afisane we mu no eya na emfaso kese ewo so pa nti wo no
wontini ne wo no be ahodo na mogya no efe mu akọ nipadua na kwa ne baabia ne musisi na mogya no entime nkwa yade bi etime kofa brew eye pressure yade wakọ hospital yabodi a chew so pressure no ewo so wo de na fe ne efrase anasa wo wadru bunu ma ye kranko okun a enko mesraw se ne tie bi edro ba kope na mekanfo de ama eye 3p garlic mixture ne nyina eye mogya entime ne afusane ewo nipadua ne nam se wontini ne wo no be ahodo no emu asisi kwan a wofa so didi no emwa wo anadidi bi bebre no enye don kodomienu no ndu aduane bi ade bema bi abedi uwie ya na wache ho ato ho na wada won so be so why say check wode yade nko a na eba aduane no entimi and digest enu ntimo janso krantimi ne afusane ewo mu yi eba sa entwe ye kofa yade ahodo pi ene de brobo ho ban free pressure yade ho na pe edupa esi watifi osori anopo enwumere na wanonum bi na aboa asan ho nyare wanyina eno ane 3p garlic mixture afe we obi a wo pe ensade no mu a eno so ya na yetufu seja ensane na ne man kora nom se ne mema no bisa ho sa wo de gu wanum ne wura yefru ne mu ensunsuan so bone ben ena enya wo so etwontwum wuntini efon wuntini no emamu mie emu na ho ena moja timi afam akonipadua na kwa baabi asede ese ebasa emwao eno na aboa no akofa pressure yade no ede aba na nya bibia nya moja na adoso ebuso ewo nipadua nim eye moja ntimi ne afusane no ena mo nya pressure yade no wedro eye 3p garlic mixture pebito nanonom na emwa enwa kegnemu ewo kwan sonkokra so eya na yetufu so we obi a wotadi nchini bebre na mesra wote so unim se bia won na wo pressure ne kwa na ye ka ma mo wo pressure uni pressure enchine ne susudi sodium content ne bi woni padua nim dada the more na enchine ne bro so woni padua na sodium content no edoso bebre sa na dise ni padua no esan twin so fofo net media flash enchine ne bi aba abonten sa extra water na woni padua no ekotwe no na ma pressure aba walls na so blood nim ne so ebasa emwa wankasa wapomoden eno ntikosua na wo che ne nkasa meni pressure ntimesra manchine ntwemu misraw tenchine ne die so na pe edupa efa ba ho ban eno ane 3p garlic mixture afe ensu a enwunu pi no eya na eno so yetufu se emwa wapomoden jainom sede enwu ana anwa enwuna bonsada wudi kosi ewiem ana wudi kenja na ana ne sisi ya no sa na ensu ne enwunu pi ne re ni padua ne mu a eye umoja no emwa wapomoden ba ho ban na pe 3p garlic mixture so nanonom na emwa obi a adwenjene ne te so pi na me so ya na de bia ye sere to bigu e wo se wadwene nya home mo no ankasa ne ho moja no edi afusane a ebi kwankwa mu a ewo wadwe ho a friend cells no enu nti sa adwene nya home ama ne ho moja ntimi ani afusane enu ho no enu so timi kofa stroke yade no e de banti yankasa na ya na ye twetwen yade ahodo no e ma ye home social ho so yie na bo ho ban fa 3p garlic mixture eye wadanfo nonom na emwa enyu free sa o haw ne nyina mu wo ye adwuma ne so na bra eya na wa home nipadua ne nya home ma ne ho adwuma sese nipadua na kwa baabia edi no eno so etimi di kama da bia na wa hoden da bia wa pomoden so etimi ejina ne na so eno ntine wo hospital no yese pressure yade no wanya bia entina okra ntwentwen so per 3p garlic mixture no nanonom na emwa enyi fini keka woni nyina mfiri wontine wo no be ahodo nim se de be ya moja no betimi ade afusane se de se na sa yade no abetena so ye wo se no na de wo ko wo mu no ne nyina etimi afiri so akọ editi paye na abrew uti bedwa wo sa wo se ya asroben enye ne nyina na ya ne ya asroben keke bia na pressure yade no esunsunsun so bone ni bi na wanya no ama ho eya omre nhu ade bi a waye de bia waye boho eye moja no entimi ne afusane no na de mre oye no aba wo so wedro eye 3p garlic mixture eja wani subidie utu na ifa ha si ha na wani su chine wo na wo te ahwe wo ye bibi kakra bi asisi a na wabre adwuma ne nyina ne de ama ya ye nanso asa wo de ahoden hwunku bi na ye wo de ne nti home a wo home ene te a wo te so no eye obi a nwanwa eye pressure yade na aba nipadua ni na ma sansunsuan so bone no mesere ne wu ne tetare haban so umu yen so onim de obenya per 3p garlic mixture dro nanonom na emuase ne ya na yedi adanse se garlic no wo de ye aduane di ahoden wom esan yade pi no eye no kretro do ahoden wom no eye sonko esan se droim podie enkanja aduane de o de esija so edroi enkanja enso bia nso emfra enu nti ebesa ho nyare wanyina ede amount edro ne 3p garlic
garlic mixture also home a obra home ne opa wo hwe so ansa na home ne kra etimi aba wakoma no ebo ntenteme ebo periperi wedro ye 3p garlic mixture pressure de no esunsunsun so bone na wefrase ehunu nipadua anim no wo ye oba wo ye bema entena ho emfa nsem bia nyi hu ano na garlic ne beji wanum mesere dro we wonu ma enje wanum enya wo hwe enya dro ne to ne nom ne nso nko na ehia ye eye wapomoden ene da yakoma so enu nti se ye ba sei na niema bi wo fie wo ye ka ho na bo ayaresa no ma ekonkan ya doctor e ma ye de tudwa e de mount area fa waso fm wonim eye dandelion pedandelion na wo de bitter leaf eye wonyono hahan no e de afra dandelion no na wo de akakedro ketua bi afra na wa blend nonom no anopa enwumre na wotwe miensa ntem no wobehu nsachira papa e wo nipadua ne so mesre mi si so biem eye dandelion wonyono ahahan aye friend bitter leaf no na fe wodi akakadro ketua bi atum na wa blend dia ye nsu anopa enwumre kakra sa pomodin no ebeba ama ebegina ne na so kama e dia ma 3p ne nso ebua ama moje de afusa ne na to pressure yade ni stroke yade no ehwe se wo diabetes asichire yade no etenete e dia ma enye sichire na wodi na ama wanya sichire yade na emom nipadua no entimi produce enough insulin e ma enu nti glucose nya ba bia emfa se fra wo moja no na akofa sichire yade no e de abro wedro eye 3p garlic mixture eno na ono ma ebeboa eye sichire yade no e de afri wo so asthma entehye wa yade etenete wo yo ba de afichi kromu ya natena wo so ache ebibidro ni abrofudro na wanomano enko we eye wo last stop be ma wo prostate no albambo ebebe mu a eye 3p garlic mixture Johnson tentem Johnson achimoja mete ya wo mebema no emu hyehyeme ensuo bi ani nya krodin edi wo Johnson no achi nyina mesrew ebeja ya bra wafa edupa bi albambo kese ebeba wo prostate nim ede ama meka na mejade enu ntina ya na mede doctor number etudwa no ufa na ofre na nche mu bi a wo pe bia no wonsa ebetimi aka na emom ya na wa hye ne nso ukwasa ukoto aduro na ewotoam ehwewa ebo garlic ye da ho ne ye kokko na ne tini ye kokko ye fedu fufuro bi ade chew say ye 3p a mesrew enye no a wadwen ya wontanta abrofudro ne abibidro ne nti o ye den wanu medro ya ka ho ema ne hawo to edro ni kofie ne nom unum ya 15 minutes edukro na wo no nom ka ho a enkofo hawo emra pomode pharmacy shop bi e ben wo bi abowura mu na kwaje wo de no dudum na wo pe to de akra okanshi eye kenso Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman Wedama Pharmacy Tema Community 5 for Little George Madina Enko Health Alert Clinic any post office no ene di enimo hwe kuma se Colinac Herbal Dani Herbal ena Chris K ebema obi ho eye Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofori dia Gafsen Pharmacy wamumu ni awe enterprise ene cathedral no ene di enimo hwe UDS obeko Charles Herbal Tamale Enko Wofakojo Herbal eben Electromat no emiaye we ene bia ye to adru bia unsabe kan 3p garlic mixture no ebi bedema no esi ha doctor number na me body atwa to mesrel emfere hire yade nim kire ne sene tie bia na obeboa woton yade a ena onya no adru ne number ne bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture Uko fi obi be fra ka cho so line na de to ha no and to ye ti at na say usro de nipa be ka I mean you won't live your life into the way bia no just do it your own way ye nipa be ka de your own opinion bia ka no e we ready ho ba bia edri no ye ntwa ye ho na ye nyenkrato kakra na ye koba bia ka ni nyina no ye de be soso ma ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 FM. Abusia sabre de dwedie bre na adru so wadaroma ma menko so ana me ma wa ha na menkai wo se obradwumedie na so so awotie no me beton ade na wada ma meton ade no eba ne sa na wote wode empe na watwe osika na wato wode e de afri mu sabre ma menfonko Achievers Medical Center asye na menkai wo se wonom any the diagnostic home papa wonom dwumedie eso ani e wa Achievers de dwumedie ye di ebi enie laboratory home dwumedie
de bia ye di afen so scan no ye twa X-ray ECG eno eye kwan fofo ye fa so ede hye yakoma mu a wonya ne ba bia chese achievers aso ye CT scan ena MRI ni nyina ye di wudwuma pharmacy kese so pa e wa achievers a twese wo de wani twem ho a enro bia wo pa bia no wo betimi akoto e wo ho eye liver function test na brain ne be hye wo ni padua mu apomode wo hye mu de eye na eye afen so scan no fo no branie betwam scan ye hye mu entumi ade enfam on the 20th of December wadaroma eye free health screening midofo ekoso gidi ewo Achievers Medical Center so ya free health screening we no ekoso ediama ayijafo obibia owo ayija patemu se etifo epoya toye wadaroma efikito efikese mba bia wo bia wayija no for ani tremu ewo Achievers Medical Center aso ye bra eye free health screening padua de eye na eye se obehwehwe wapomodin mu emema no modie anie wadaroma prostate no bra yehwehwe mu ma yenju simpo yenju teku enju simpo akura eye free said ye wo pe no wadaroma wa hrawa no bra buo no bra Achievers aso ye na yehwehwe mu enfama Achievers Medical Center de chese dwumadi a ye di ewa ya so ye ono eso ani pa ye boye homodin ya wo ba ehwehwe mu bia pese wo ye efa oni padua mu no ye be ye ne fenchim ye efin bia ne ho ede ama wo kumase ye twira kwan ewo bom so traffic light no asepe take kwan ne so top high woman plaza bronsign no ena ye wo ye ne Nhyira FM dwumakuo no ena edi enhwani mu sanso na konongo 24-hour pharmacy and clinic ye ne MTN office no Your MTN office yani Mark Bennett and Edin Shanimu or Boasen so dia BDS Bongo Bri High Street yani ya for so gas and car washing bay no and I said government hospital junction no and Edin Shanimu eho pharmacy ewo no eye wholesale and retail say say what person wotoni bia no wo buy ye beton ede amount Achievers Medical Center so say home any the diagnostic home wonder ma a project bi na wo ya efa edan sie home wa hye bibia wie aka epono ene empoma wo de betoto ano wo pene papam de fe na emu odu say glass window ankasa de wo to atode Winloft window and door system for ede wonom nsa akeka eno ene ye papa eno ene chese ahobambo sronko pa ewo mu a wo de sisi wo dan na no wo mpama na no a efie no emane ye fe afenso ebon ho ba yankasa ene glass bibia fa glass ho bia no Winloft window and door system ye de hu dwuma pa kire se de eye papa na mu oduna ne border form no wo de wani twema wo benya bi ewo yahye ye wada ma bro nya wei wo fra ye se wo dan na wasie wie no ye me ye ho estimate emfa apro ne mpoma ho ma wa ye nya ndu ho kra no ya te so 20% discount who edi amount enu nti abronsan na wo to aso no kwaso ana to aso esanse dodo bi a wo pe se apono ne mpomane fa mbesi fama no ye be ye edi amount ye twa kwan e wo pechi number 1 Sandvik echi pen ye wo kumase na me kire eho ena ye showroom no ewa eho so do wani kire mo ho no ma kire se de apono ne sisi woni mpomane akono keke unsi fie kra beti kan akoto bi ansa kra no ahase esifie no website ne so ye winloftghana.com for your number sesia e 0537 8177 472 0537 817 472 anase 0561 000555 0561 000555 Instagram and TikTok and so Winloft Ghana obehu ye tra kwan ewo media no eso na woni yen edidwa sanko for natural spices spices papa na 100% natural Ghana here ene aye edi abrewo eye anu for de bia wo de no aduane wi awudi awie no na sade ya dia kese ebrew sankofa de eye natural chese esurisa ni wom efomrisa ni wom garlic ginger no kete pepper ni niam tetetete ne nananom wonum de no aduane die nya ahoden sonko no ni nyina na sisi ya kana bomu aye ni muhu kama ye de agusa tetemu de ama se aduane bia wo ye bia no ubenya eho sankofa ede agum eye stew na se eye nkwan eye jollof na eye chicken eye beef sauce bi na wo ya na wadaroma sankofa de mu awuduodu a aduane bia eho sankofa ewo so ni nyina ene so obekọ dwem no adi dwa no atobi edi aka ho abeno ano a wonu na wudi a wono wo bone tata no na ebo anso mo komde no esini hu yi ankasa sa be wo pani do so po atu agu so Christika mania ipeti mi do wura atoso
So me send you my in a minute in Sabakandria and then one tap send. Yeah, ebusiafo bidin di na nakoma pachrewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for aba. O send ko fa baby a. Na ye basa. Omo rating so ye. Omo ye A1. Nti obia load do tap send. Na all sense ka fa tap. Who de wheelchair amansan who de wheelchair Ghana for say ye wa kwantu me di sika coffee nie me yen friend for baby a ye be nu yen tap at the move tap send in this street The tap the no one echo. Tap and one na e Piao. Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inslaso na mo mboae na me mbenyi nya panyin pa. Na nya me be hyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey. Ye wono mo den. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra wo sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wode fam no. Ode fam awurade. Na nia wode ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bi aketewa bi ensua. Namba wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Obeti me so de odi enwa fa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mo frey wonu mu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 03220835570 wo frey ne a bia wo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunumu. All right. Mama can kakra emfa emma. Simply D4. I say, netinti ni zeti nyina na say, mata ne na busua. Wonum nim sa akoda no, enye papa ya wawi eba no no. Etu omu mpe eye nipa domo anim guasie bia. Ona sa na chede omu nakra emma yaji Emmanuel wachia ye. Ivan Scoopson. Also ma uti say what is nkoda miensa ewu ewo eyepka bia na pake last Saturday mu ana na meka se Nyankopon ehu ye mobo no na wono so de ne de no abasa meki kan Facebook de no kakra sakra mako abedwafo ho na fe yakoye nim Facebook no me ba me di free show na ba bale bukwasi wo se asem baba de bio Martha suro wofa ebeye pa de we munye no compulsory ono so ne dia wode ba ye eno no Yakubu Ali Bashios wasi se wuyi Nyankopon pa ebe yanka sroma Linda Swain wasi se mata we na ju se die ne wonya ane na sa akoda no nya papa ne ba onim nti eno anu na abusua no omunye omani no monkotena eye wonom bebe. Okay mambo atin wo comment no enam eye Kaku National Park ase ho na mure ne mu ho tipacho minti minkenkan stami asamwa osi oba no wugidi se am so de no kura bi na esie nti na one person wo beba ho no kura ai na emum ya na MPP no me ani kwan kura se me chirechire we mu Pokri Ernestina osi he is not serious Docas Odum osi secret ni nyina na epiepie no abusua mo ba ya enka we nyina nka emma Priscilla Santua wono so ne de ne nam kakun enwura ne mu ma ahia sibo bi mu ache message na we etimi nkenkan ba Victor wose o hwe ye free sekwa ye dase epa nana mabat wose etima me woji ntafo ne di chen davia wode wono ba ye no ana edi asem kwa ni wori na ba wose so da so te be ma no fie odi a ene ese wotu ai eno wasan ka say ye davia ye papa madane ne bone
ɛyɛ ni nyinaa ɛyɛ menkɔ abadwafoɔ hɔ na mene wɔnom ani nkɔmmɔ ɛkakra lady wadaroma memfiri hɔ mmra nkɔmmɔ yi mienu Martha ɛne abusua no ne abusua yi ɛna afei David no he na de ɛfa right mama ni kan come out at the end so so last time okasa meka said there's no smoke without fire bia atesem bia ni pa woti bia no na there's a little truth and you know ye nua ba mata no oni na busua no said ye nyina ye hu ni sese no me beginning na say me kasa asem na me shed antie mu but afi na me asem na ne konkon so na say the bra yi kan ayi bi wom truth bi wom yes enti say sabi ye de asem to so ye say emfa to so ma ne nya ho enti say mata gina baby no feel say bi a asem ye de to no so no eni say ye ho ana no kura say e bi a oni abrante na wo de a then ena na make no wonya efunu no nya na akode dae ena say bi wonya ketra na wo undertaker wo kɔhwɛ funeral no issues ni ade enti wo say wutibi etutu mi kakra na wo gya wa busua no to baabi na wo ankasa na wo asam no ye de ahwe so no bra ne be yi ho no na be kyerɛkyerɛ mu de enti a ebi kura ma wakyɛ say di kan fro wantimi ama wo so timi be kyerɛm de enti a wantimi ama na afo ma ye hu no kura say ebi abofra no me de naba na afei mo nhwe de wo sam hwe na ye so ye fa no kura nto because they say what if ye nim said ye ka no be ma ni enti ase what if ye nim oba ne ka ho ye abanomai ba na wapam no ejapade no so ye nyanche enti se wutimi uni right say e wo say wo yes ade no enti se no wantimi amade na make ne say ye ma ne mre kakra no wantimi amechechem dia said ye ka se pese ye de ma lawyers no mo hwe asem no ye mfa nto de dana ye ento ye na asundue so embrafi that's all okay eno na waka no beduma ma Martha de na abusua nsensem e we nye kesi eye simple as ABC die wo ware dada no kura wawu no kura wagya wale ekɔ dada no yaye no na wa oti aware asa na wa woti aware asa wo yaye waye fro asem no nam headquarters enti abam me de me gina so pa ne se die na wo ware oba na wo ne wo ba no ka se oni gide wo musa akola ne ba enti no to no obeye die ni enu na mabusuafo no nyansa mu no wo mu yaye no o mu nka se yaye wo ba no nko a yaye akola we aka ho ama nnua no kura wo ye nnua no yaye ansa ne de adidi e kwa ma no yaye ne die ne ahwe me de me pese de nti a de me pese o mu ye na se o mu de awe wo fa no kura be kwa ya ahwe so e wo fa mpa ne se bro ni ne se ne di aba okay nti ade bi wo ho a ye tete na nka wenke de be kwa komfo but ne bro ni ama ye hu se enye komfo Enfidi aba no be mama Ghana ha na die na eyi ni ti na ehwehwera e me say wo hwe eye akane na Oprah Winfrey ni show so awo ye no an kane no mpo ni e wa fidie bi ho a friend lie detecting machine ya de ball to say ya de BP ya ball no na ye bisa wasem ye bisa wa na fidie na detective ba bia wadwene wo de wo kan wo sa je kwekwen na chese wo twatro wo fa wo yiri na chi wo sa adwene na kosi de wo ye no so bata no na kan bibi bro na bi ba ga na ha de se ke wo mata wo kono ngo odumase we nya sa wo bo abusua wo kwa na wo ya ma on se be ma no ka se ye na na ba na okwa na nya ne ba kwa ko be kata so sa machine ni de 2026 me ne wo se wa no mo gina kire kika nsem nyina o ma ade na ye bebre wo so ye simple bra ya be ya to se bam ana ade no so wontimi da no se friend ne maame no ade nti na be ma no wo ba no na o te ase wan ka se wo be die ni na wo wu na mo na mo se be die ni ye be ye e kire se o mo pese o mu hunu nukuro wo mi se akola no ye bani na me hwe no amayi me ye ma hwe no ye ti ha no obi 27 years wa hwe na ma na do 27 years e ba na nya ne ba enti we nya news kura ne ni abresa no eni bra bam na me nka ma David ye su kakra meba amwaka na lie detecting machine dey 2026 papa ko se twum wada ma kama nya number 1 esi how ba na dey bow what for you na chi oh there be up kokwen
Oh, okay, no consultation kwa nya sem ketwa. MC ayeke nshirabo do asemi na ye ka kire say die kura wo de ba ne ye beje ye wa ha na eye emema nan kukra wonum free Italy na wonum bae wonum asem nyina ne say ye maame wa didwuma ye chia nya mu nshira bebre ye mu adansefo na se say maame wa free mu na ye bae no ye kura ye nsem ye se ye betro de ye maame aye no so ye kura nsem 2000 Ghana cedis. Oh, nya nshira o. Say mummo di om so da bi empese be body no na ba na de mumra TV so om se da bi 82000 wonum e di aba abusu amemra homa no so na me bi saw say na nkomo emienu a ye di wadwenkyere ene de wo hin 03220835818283 pacho sawo frepe yellow ye wo TV set no entie ho ene me yankasa wo phone no so a na fe yenko yanim 03220835818283 mama nhwe se wo bi ayiniti wa homa no so hello mama ena fo number 1 asanti be kwai asanso feyase assembly mine ana meka mama no abasu oduma bi esu nko a mu die nsefam wa bie asanti mani papa we dey say obi etie no mama we dey mo ka ye no sabi nipa na ono odi ne bara kura sabi woko na mo busuafo ana mo ye sa no ma we say but ni nyina mu ni ye mu nti na omo pe not say oba ni ntie we dey busuafo so me bi anya we dey mama isi esa mo fa ho ko ko mo ana so me mo ntia ho ka no mo nyana bibia anya kama no way asante be kwa to pa na Dr. Brian Champion the next president of Ghana is you pam that me so me that say hello ma hine ba fa bi me dofu papa bi mpacho uji baby afefi awo sister papa bi me first so e fa na adwoa okay oba adwoa ye chia sresufu nyina ye nkwe obi achi ya mu nyina lady no oye gama fa papa e busa afo so nya kwale enyim kwa sese aba brabe yi wano mo sese be me na busa na ba ana ma relaxing ada me be wo kasa ho nse ko omo ya mo ko we dimu ina atan enne mo hye enne wona de ana mo kasa mo hye date na nrada o ma fale papa me pebusa na hwo mo o ma fale papa lady no so bon fecha wati na sama o won so a bra no hye ni tuni ebusia no ko ni yi na o si de bombo ni kama me no de when de o de twisan wati beta me chamate eradisha mu ina bye bye amen ye da se epa okay hello wait na when ya na mata na free hello Ohemaa bi me dofo mpacho wodin baby afrefi mpacho midian Joel Ohemaa kokoben na midwadu obema Joel mpacho yenko mama emo sebese nsam ha so hasaman ka enya yi zabe die ne keke so matter because they say they abusia abusia mo fa suspend to fence omo nua be ma na ajapade so tim edan mu bia won tu enfiro ho ansa omo kwa die ne na bubo na say so mo detabo 23 so because ogu abusia ni wan so sa bu mu kwase a patade bo mu nyansa kro no so ento omo die ne de o say force mass apply nyame kam yeah that's sepa hello oh me ma yeah ja ofakota oh me na somo ko fiase no tankro oh me ma me ma no obedwafo nyina mo ni adwuma adwumadi amodie ne so ye ni papa Nigeria ma me ntia champion of golf ni pato ba bia mo bia me tia mo pa oh me dia me be ma na busuafo no san ko mbetie me dia akomu nye chedie se wo ba no yehu se akola ne ye papa ne dia e na tintia mo atwea no mo so mo ma wo munyai akola na chiridie na mu papa ne wo japadie bia akola nya dia ni sade wo mu se busafo ne pejapadie ni bibia e no mo fa akola ne na no mnya die ni no ye wo japapa ne ne dia anasa nya ne dia se buchiafo ne twidwetwe ne nya ya wo mu yi akola ni fi mu se ka wo munya papa no ajapadie na busafo mu yi wo mu ni tambie mfie dukura
One some that for Ameba no be na. One watch it. So mu see dia. Abuja for so mo tenta no mpo be bi ntra. Me da so wo me. Okay, me so me da say yen question ja. Hello. What is here? Opi. Anemo ya o. Ah, mo den. Yameti ase. Mo boy adwuma, Nhyira mo. Na oni mata busu mesrem nante ya ba se. Oku wale fi mu sa ho. So obi na bom pai. Ne wadi bio ni. Busu mo yase be ma pa. Obeti sika yo ba ho ade. Na be forward asa konyem. Enim go se kese me be me busu pa ho. Enye easy. Nya my evidence don't you there. Fa kunkon. Ena entafo ma me yon. Entafo no ma me no. O ma me no onye careful because uni man panyima o 70 years. O say a me bo break na mpo no ma nye sika. Enye ne ya meji na ewu. Ena me sika. Papa ya san, wi ase e bai. Na wo as a young girl so wo ntafo. Na no wo fa krombo so wo nkola no. Wo timi hwe wo mo. Enti wo nana ho wo ti sa asem no. Wo gina ba echi. E ka kwati e ka bra ho no be de ma me na si. Wo nhire fim ho no. Ye be di bro nya wo. Amanfo be ya kwankyere. If because afi bi aso ho na afi no kwa wi ya ho. E ka wo fi bi akoji post. Nyame amoa fo ma mi so na nka manta afu ni. Obi afa wo mo. Na nka bro nya yi. Rekọ sunsun mo post. Already enye hwewati jama nyame. Yeah, that's it. Epa, hello. Hello. Tafudi, maybe a friend. Yeah, Epa cho yo yet you. Oh, mamu nyina jama be. Apa so for mamu nyina jama. Na dia meka kakra se maame no da for nkwala dia na meka kakra. Istre patano. Awo baro. So mo ni na fo na so ntu show ba. En fa se mo kon ko se obi maame. Maame abesu 70 years. After wodi wo baba be ko president ko sisi. Apa dey. Wodi ko ton to ma na wodi ko to akare. Na ko pon sakra no. Ene ne maame no ojira ne ba na kin nyina no pa no enkwenti na nhia wora ne o ti kan tene. By ubi hum bas akra ne nyira ye ne ho aba samdi. Ujira mbane. Na ko pon sakra wo. Maame mesero nyame mo abotre wate. Damat. Amen pa me da say. Hello. Me da fun bacho wudi baby afrefi. Cho minte won kan ye wadaroma. Debbie, Pacho. Yen fa fufu, we dey facha yen. Yen te won kan ye ntia. Hello. Benewaa. Me da fu wudi baby afrefi. Yeah, Malebu akwesi. Very thankful dear. Yo, kwesi yen ko. Oyima, ensema David kind. West won't hear you. Like a two yes, on Tiasi, so Tiasia and could indicate a person to David Acho. In fact, your best representative. So we now determine that the game by me drew Sharon was in power between me there, or FM station. In fact, and the best matter. Young follower, they fencing. Young yes, me now, they fencing. As I'm fond of Moko. Only I mean, Ohemaa Benewaa. Okay, yes, so yeah, that's it. Me last year call. Hello. And then can I find me phone? Me mommy, you mo Benewaa pa. All right now, Bakupe. As we go, then can I the draft? Mama big mama go to say the bram. Council pa. Mama mo. I need the I said the upper base alcohol heaven. And after you didn't get more than Obama parking, I'm not at the packet the Duma. Minchia me boss. Had this royal hotel, I watch him, Obiatumoha, and then class and some to them. Oh, I'm a anonymous can be your best woman, Penny over the yard. Your best friend say, and can we get Kowa? A Hona, one your best set in Panka. So they meet you. Your best woman, Papa of a quarter better. So the young papa better, a camp of work, the name of better man of woman, and the pay bonus. Your better. About your baby, and answer the shame of this man. A man, I got Padiano, 4 years of people.
Ohemaa Benewaa kan of abey ho ade sebi onye sika nto obi nse me beka do beje shafem obi ntimi nwisu because obey e ko be na wotwe me nse na meboa je na uji hu di anka bodi na nkebra ebushe kwa na omko basa di meska busho an se de minia of akwata aka ebushe ni nka so bo mu sebi nta na japanye bo ha mo mfa ma no mfa ma papa na aka no oba na age ni kutu so baba be ya so be di really test down come na traso me da sipi okay me so me da se ya na ye no say ya me nkasima ba ko ansa na masign out kra ene say ye pe asembia ni wonu maba nya no ne edeka asembia ni wa ye de sikan ne twam eyanu ne edeka na anu a edeka no nso na bible ma yeti asese anu brebre wo hoyi e ma ba ye den eto me no ya de na mehwe na be ha madwen me achopa me pause sia me mpe yoka me ba bebu nkotodwa apa ochos me srew asem we udi entwe jai manenka yanka no pi nanso afutu e de mama Emma eni se wiase ne ko nanim de wo ye bia no so bia hu anipa wo mote nchen na wo mo hwe wadwen yo se wo ne boga na tie me boy kra wo ni ha wo akra me kunu kra wo ntie wo takwa enti wo kodaba ye hwe wo enye den ya ba kubu ana no ye ne meka wo bete wuto ma ho akiro tina wo kunu fo ho na natabiri ne kan ye tina wo yire fo ho na ba bia nyo ba bia ene he ya why ebe ye Sanomi nsabo na wanhu ye wadum TV a na debia ene bukwadai babia ye demo eba bedru eni Nyankopon ya adoma kina semenum ebo padon ko ho ye beba ne abesom nsrabo dopono no so ye bie kitwa bie nsode ko bia no fafa ho ne fama ye yeda mo se ne modagye odi de nipa beka echi a wanhwe ya onna na watu wa wonna unkata wani tifabo kutuko midi edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meje woso edodo yeda mo se ene madagye memfa course no be mienu bi so na fe yenko yenim hello mama good afternoon me dafo wodi baby afoefi me dey the Mohammed yo pacho ye tie o papa mata for no I invent I'm not where the kafra mama fa ebishem hello Ebony Ohemaa B Ohemaa B Papa B Ohemaa na waje bana asantima yedi hello Ohemaa B baby asofo bi anso etia na engineer ke ebi so me ntia na hukuma so ambala kese no ba hutima me ntia na ma me se de asem no maka akodu no ano se so mbabu so mummo ese emra na wote gose emamra ye dey eye aduma se de maka se mo de ma lawyers na emra ye de kokko na emra kofa wa ma me ne bande na ba no ye ne se adan se ye ga je ni tuo mo so a o me ye ene echina sa na o ma se mpani fo mmerenti ye ne sa na emwa ye ma me ne so a obu a obi ma eyira obu a ya ene akowi ni bone no ye me sense omkana komanto ne ye na ondo mfa me bia manyame na Nyankopon na di obi a oni bia sene dey e ma no Ohemaa B Papa B Ebony I'm from my last call hello Edofu wodi baby afrefi Papa your friend ya listen ka best friend wajum ye na dwomo boko de ya obia wo ani nyina ma me wate Papa ha tia obia ma ya lesienko me ma me no mo kan to bebre ma ye e na wo sunu na ya no me ma girl no e fi ada ye tia bi pa me radio me di super go aso and then FM e fi ada ye tia bi pa Papa mami ye sa no pa tia ya o fi ye nyina o ma sa papa ye no ye nyina ya ma so ma fa so e ti ba sare ma me ko su na wo sunu ya no me ti mi fra no wonya so no na nya ni bedi na so ma ba no ti mi fra mo na ni ni ano so ma fra no ta o ma wo bu ba ya ga di adu aja ni ngwa fe ne do so ti ba na so o ma ma wonya di ye me ta so na bi bia anya kama ti nya ni fra mo Papa ne me mama no omo aka wo ni nyina nya ni sra
Amen. Yebeba ho ate ka akoma to yem. Call yi agina so ache me fa last one na me be ya de bi sisi a. Enu ti mame kwasu agya. Hello. Hello, me don't for much odi baby afrefi. Ohemaa ya from ya afia me kasa free Dubai. Afia yanko. Nyami wan shira ngona ni no da nyami wan shira no. Mr. Senka Mr. Jimmy Agra wa chira kasa ni muchira. Ne wo chire mu mame ntie waka dey. Okay, the mama ni kan nyina ne se onne na so. On hwe ye no amfa na asema amma no so. Oya fun pa. Nhyira. Afun le on dey mete pa no na anye no kan no. No. Eno no ka menyemilanu mo no. Na se we dinner tam de mo adem pa. Yeah. Okay. Ata mama ne yesere no. Omla no me pa mama ne to. Se yaw na wodi no kra betumi affect nkwala no so. Yesere ne pa. That's it pa. Honu na mete me ma wumele ele wonyo no ho ba bi no. Ele wonyo ba ti ho de mete. Okay. Abusia onse obesima wo ye bibi gidi na mesre wo. Sesi ai fa waso fa me wo be 7 to 8 minutes to 10 minutes. Etefa so betimi aye akosisi ebepon. Ni nyina ne se obesima se bronya opese wo che wade. Wo ye oba de atutumire kabra. Questions are you do our best man one am bibo miti enu na no tre ya me boy ya na ye sentikuma sisi miti no ho no e your best man won say the na esi ayefe eni da water so baby ne wo do otimi de ba kokra ebotire mane so enu nti ya do questions and answers me ba cho die na wonim fa wo best man ho die na wonim fa best man questions ne wa ha eti wudi anese wodi obefre ubo udi nima bisa question no ni bisa ya no ama memwaye ye betwro wo number ni sisi ya ni aka cho se bra beji biko be oti bronya yi mumu nka ho obi eni wo kan wo ha eti meso mo yere me aje so me smoti eti meso me ka cho se me the number no eti so sisi ya dia mama mapon mo kofi me the number no to sisi ya dia mama na mama fre na questions are e won ha say no wayi ano number yi a me di tudwa course e be nyina me so e your best madwumadie ya na me di enter na ye koye nim 03220 835818283 03220 835818283 ye chewu ni no bi yi masemi ya me bebi sa ya no na gini e simple kra oni happy but ye we so bi aba ahoma no so a na yemfa hello Ohemaa Benewaa hey na nyina ba gini ya gini ni bi okay and your question na bi sa we obesi makura company bay ena ye Obasima Ohemaa Benewaa yes question I want to know. You know you have my wife and our baby and our side chick no. Company been a year obesima and one I mean cool when trap obi bet me be yan mama me na mama hello Hello. Hey, baby, I'm Fefi. For sure, your friend is happy. Okay, Teresa, I come for the bay and your best man. Me for sure say. Company bay and a year or best man, I debate, darling, no. I know, Mamma. Okay. Okay.
Darling, any of best men no company being the producer. I know your question for. Darling company for Darling company you. Mama miss away be an wetra. Okay, company no more your best man. I ain't no more. Fine. Okay. I'm in for free. Hello? Hello, Nadal company. No, I'm waiting. Hello? Boy, Nadenesi. Hello? Oh, you know what? I'm mommy. Hello? Call be ama BMD and not just say me come anymore. 0322 we say Darling company. Oh moaka. She obi nya paper na kram na hwim kraje. Na where ya no. 0322 835818283. Mami so be aba. Hello. Hello. Good afternoon. Medafo, what did you Yes, I'm strong man. What say? Strong man. Okay, strong man, Pacho. Obesima you know. Yeah, darling, ewo. Yeah, natural twist. Yeah, darling kinky. Yeah, darling passion twist. Ani dia kani nyina na obesima na ye no kre ananya no kre. No kre fa. Oh, radio. Na wecha. Mami bi so from inches na obesima inches na say. What's the inches here, sir? About 12 inches. I say? That's 12. 12 when you to be that. Okay, what do you need to say? The ID card is on. Aye. Same governor. Matthew. Same governor. Say the governor. Okay. Governor. Mate wadaroma ya be frɛ na fe wo de ID card number why? I'll show you. Okay, yamfa for hello. Hello. Hello, Nana. Medofo, wudi badi afefi. Never show my Mr. Udeni. Ah, say do you so dey wa ba na say wako. Why na so for me? Ah, kafra. Wudi ayi enipa 230 or so be say me fly. Very na. Wakasa ya na edu na babele. One for me. Kafra we dey ya di mfache be. Company ben na oye obesima nwi no. Mfache say. Company ben na ye obesima nwi no. We Ghana Limited. Wecha. Wo kwa de me ha ho emisa. Eni be na wo ID card. Obaima. Tibe na wo ID card so mpacho. Me pacho abranfofo Nampofo jo. Bye. Okay. Mama Fafo. Hello. Me don't food in baby afefi. Okay. Esther, obesima you know inches near say. Pacho more 20 inches. I'm more 10 inches. And I take. Mama me Fafo we dey weti. Say obesima you know we dey bout here. Bronya yi. Promo ya ye dodo say na ye ka se wuhia say de boti. Okay, mamenfa last one no emma. Obesi manye de boti enti udi so guso a eye. Ka jo so Obesi manye no udi so guso a eye ananye. Okay, mame mau the last question. Na minim de asie wetwa wodi e wo ID card so say wodi e for mame. Doctor and Sama Neji. Star. Ama Neji. Okay. All right. Mame emfa ofufo. Yo. Hello. No positive. Okay.
Me wa ba je. Wa fa na ni dia o de kwacha hwan me ana. Na bi o me che wa wakuma minister kwadu aja for brasme. Me ni se na cha ma me fio. Di na ba. Okay, mami misawo. Obasima eye 2 times na ayaye no. Emu oha na face wudi botira wo mre ana. Dokuna emu oha. Wudi botia wo mre. Ma chaon. Wacha na jira so bi ka ho to wo. Yeah. Na himaye. Aya, me ni se ma cha ma me fie misrawo aya. Why for my kunka home so na udi twawe ma me ne yanko me hwe okay ama omo ye obesi ma ye bo mo di with Ghana Limited no e fa na omo hey ashibidi what the all real omo tema de wo ya be hu tema fine tema de events na omuta ye ayiwo wacha what crash because we Nigeria wacha omuta ma sprinted okay we need the ID card so ye dey Millicent Kwadu do okay yeah me fa ofufrefu when you be why yeah my missus I don't see so say ya na ye be ye no bomodin di baba no your best ma wo de she dat na wo mo ho si omo wa de ye bi sa ye utwa ya wo twa questions no dodo a ene first day nti na magum sa no ye pese eja moni eba ho na mo so mo de mo ho be shem bi enti wi ne baba e fi kina ko de questions no this utwa be 4 ansa na ya chewade enti aha na yede sa section no ebesi eyo besi ma 2 times promo no a ye na fe yede ama wo no kama etipe bi na bonye enye da nyina na yebehye we ni enchekwa mbetu we no na mabọ akpafopafo akakaka pa chen na mabọ no am dia betra ha begin from etipe bi na bọ na so tira se edna ho ebasa watiko sa bionkra na egugu ho sa na ntiye hunu eno an betimi edi aboawo abusua yenko ABA Herbal Center na fe yadi yade no ne yade be yon so for rasta papa me say na no pa se de osinya abotre manim hwe wo bi mu bo adwuma doc me mo akwa ba mejo so ma now to say yanko pandem now okay wadara ma yenko ABA Herbal Clinic na wasan etien ka bi emedinchi akese every software branch software rasta so ye na ebrew ABA Herbal Clinic yen and yadi nu banani amban ko hinini abana yam na to said do some yade man what they fra wadwane na adi yadi tu eni yade asekra man na firi ho akọ o yade ne yenso so ho yadi tu ase amanakọ entichichimika na bra bepie mu ewo ABA Herbal Clinic software branch software rasta kwada so adwena se market na chipe en yebutu kwada so edwena se market na chipe ena yebutu ntitutumika nebra nebe piemu ewe na so ye na fe weni yade na aha wache weni yade na atena oso ache weni yade na odi echi ache ni nyina no ye ntu ase enso emfa emawo ntibra nebe piemu ewo ye na so ye mesero ye numbers ni ye general frame 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic ahwehwe enkomo mesero wo de na glaucoma yade etitumika na be piem we na so ye glaucoma how in the papa bi ba so maka to ye ntrim se glaucoma no ni edro enti se okọ ayaresabia na diagnose obi glaucoma after sanse yesi anu ni edro ntina na watena wo saabun se na eni na edum glaucoma ne cataract nso ye yade bi ebetimi ahye wani ne lens na edem no ti de bia me catch se lens na hye edi Herbal Clinic card be piem we na so ya enya ade a ahoto no ebeba asanse lens na hye ye ni hwe a enye yie enti me catch say
ene ABA aba yana me ka kire ne se nipa bebre aba ha no mo sha ase January ene omo mma ha bia mo frɛ adanse nkwa no mudi omo ka se ABA herbal clinic asase ne yesi glaucoma ano ne edroma ka to omo trim ena omo de nam nenso mo bepie mo ABA herbal clinic no omo se sa na glaucoma ano ewe edro enti me sra otutumika na bera bepie mo ewe ABA herbal clinic yendie no yemfa nso ene so yendie no ye ma o lens bia ye nya o surgery bia ye de ma wo de kwa kofra wadwiane na edi ebe komoje ni makwa mu adwuma ebe fantini mu ebe kotreni ebe pepatreni apepe ni chi ebe pie we ni so na de ahoto na ope no enso abrawo entitutumika nebra be pie mu ewo ABA herbal clinic na yensa we ne yade na kra manenso emfiri wo no mo sanso na ode ne ye cataract ete na meka ho asemu yi de bia ya meka kyerɛw se ete ye yade bia se wanhwe ni ye nipa dodo na ebi wonum ka onim so we ete nanso na symptom ba ko a eye very common de be mu hu se ete e wo nim no eno ene ye friend of cloudiness no anasa o hwade a na kyerɛ se aye very cloudy to hwade a asa de a ebo asi no baby a aye ofita tutumika ne bra bepie mu wo ABA herbal clinic na yentu ase enso emfama enti obi de okoye ne yekoye na surgery yakoye de efiri wono ye yi de we ni ne so wie ye no osebe 3 months to 6 months time afei ebo no esan eba biem odwen wa onte ase because yakoye obi de enso de ose yakoyi ba akom the other one na ebi ni but ebi asase se ebe mu enti de bia me catch se cataract ya de bia ewo mu enti se wotre nim ne yenka de wotre nim ne ye de wani ne so ne yaka eba ne sanso a wakopere no sa aboa ne da ho no mo na o de ade ka no de dua ka na wanya ne no o de ni bre na ebeba enti eba ne sa ebo na eba ne beye mo wani ba ko na nka ye free na no de ya anya ne surgery no afa webie ne kwan de mu de aye ne surgery so de ahoden ne kora ba fam ti oba so a o de vim pa na eba so ye ma de ade kwakofra aduane adi ebe kotre ni makonane ni nyina de afiri wo ade nsuo ni ani asenkyene na ebeba ahoto no onsa beka tutumika ne bepie mu ewo ABA herbal clinic na yentu we ne yade na se emfemfiri wo emfama yade we de bia meka se diabetes hypertension meka stroke asem na maka kyerɛ wo sɛ yadeɛ miɛnsa wei wo bia wo ne yadeɛ sanso na o cholesterol ɛwɔ so high cholesterol mesrɛw ɛno nso woyɛ dan a wo ne yadeɛ saa nneɛma nan yi a mabobɔ so yi woyɛ dan a wo ne yadeɛ asanse sɛ ɛka na sɛ ɛba mogye ne mu a ɛkɔka ɛne no nti na ABA herbal clinic ka kyerɛ sɛ deɛ kɔfɛ ne yadeɛ ne baayɛ ne yɛka no ɛno na yɛtu aseɛ nti dua no yɛtu aseɛ yɛntwa so utwa so a ɛbɛfifi biem nti yɛtu aseɛ manakɔ nti yɛka yɛnka ne nko a yɛbɛka diabetes no yɛka yɛnka hypertension ne nko a yɛka ɛne ne nso yɛka yɛnka ɛne ne nko a yɛbɛka stroke no cholesterol no nso yɛbɛyɛ ho adwuma na afei ɛde ahotɔ no a wopɛ no aba numbers ne nie ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA herbal clinic atwetwe nkomo mesrew enye ne yade nko an yesa ewo ABA herbal clinic nenso ansana no so you bin so a wo share lens so share glasses wa share che wo pese o yitu wa bra wo hwade a eyo mienu diplopia double vision wo hwade a se wo hu nipa ne mienu untimi ni differentiate se onipa yi gina ha no so gina ha tutumika na bra be pie mu ABA herbal clinic wo de no kotwa bi na aba beto ene ne so eye trauma ase ene no kotwa bi abeto so ize wani no bibi da so atutumika na be pie mu ABA herbal clinic na yintu ase enso enfama sanso na ABA herbal clinic enye ne yade enko an yesa ewo honomo bra manpower na ye adwuma bra beje odie o de kwa kofra eye kubensu na anom
yɛn bia yɛ natural de bia me ka kyerɛ wo sɛ ABA herbal yɛn bia yɛ natural nti yɛn yɛ de ade ama okra na de bibi kɔfra ɛyɛ natural ɛna yɛ de mam nti yɛn nwia ni mpa sɛ yɛ ma wo nwia sɛ kɔno a de ade bɛfra ebi ebetimi ayɛ akekaduro ebetimi ayɛ pɛkɛsɛ bɛsrɛ wo bra emema de ne yɛ ma ɔde kwa kɔfra kɔbe nsuo ɛma de ne nso ɔde kwa kɔfra ɛwo ɛna edi ɛno nso de ahotɔ na opɛ no ɛbɛbrɛw tutumika ne bra bepie mu ABA herbal clinic ne wani yade no yɛntu ase yɛmfa ma mesori so the numbers no 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 ABA herbal ne ajusu se nyame ensa wo mu ampa ase honum de me say wonum enupa ne wonum kasa denti woduru honum a yade bia ebedwane bomoden fa wani twemu ewo ABA asuye na wonso ekogye eye wadanse efiri honum absuye na mo se ene modaje amode ne yatena beduru sa mreyin Yankopon ye adoma china nso ye beba na fe yaba bedi dwuma no kama de amamo sade eye mo pe no na kakra meka cho nyina nse ade nyina mu bronyen yewa woni ye di ni ye nti de oye bia ya ma wani ena ho medin e de Ohemaa Benewaa na wodi wa woda me show happy birthday Emmanuel Opoku Jampo ye fra wo nana Kofi Jampo ene eye wa woda happy birthday Yakupon show na wanya ukese epa yana mase yente adwatonde no free mu ansana ya so kra Abusia edwatonde no de aka ena mede ebowe wadaroma koso na fa waso FM me sabre de mame kanfo yam vita mo freduane papa enfama obatan bia wotie me sabre se yam vita ene mo freduane mu danso a edanso ya sabre pomanti do Ghana wonom de abre yen se pebi na efama obofra no na wonni esanse aduane wei ena ni juvri vitamins a wochi sia ashemuma mineral which is zinc and calcium iron so say abofra wonya bi na wodia ebo ema ni hu eye ni wedie ene chese ni nipadua kasa no ene gina no so de onya ni so hye de fa kama abofra no na woni ya bi de one ya we mo they recommend tap send that mama dina da na abofra no isa for baby a na ya basa awore tin so ye eye mo fredi ani papa pomande do na wonu papa no mabwa na o se ka fa tap ekono edidi ayese fofofofo ya vita de emma de echeska se abofra edino ebo emanimu kama eyefe ya vita good nutrition for a good start keo chako toothpaste eya pose papa ya make for ediama se we body training bidie no a ene yakekesi ani atwetwe ni munsuo no edia pomo unya bi edikire wo se eba ema wo se no eba di plasma me papa na me di ayede intimis legana fonyina mo fa inslaso na momboai na me nyinyi penimpa na me behia bunya sadu biemo ye mofrey ye wonom dey enu ti na me Ohemaa Benewaa me tu nsa fra o sadie ne kura wo eyemu eyanwa eyantuma eyantade eyisikadiya me fa namba yi mawo na kakra bi kura wo fi se na me asem me ati asese nia wode fam no ode fam awurade na nia wode ma no wo hye na na mu nti ye kura wo bi aketewa bi ensua namba wo beti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye insure donations obeti me so de odi eno fa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes sir wo ye mo frey wonu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obe frey yesi 032208357 o frey ne a bia wo bia ye be ba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afunu
ninti kame honi enko dwansa asante achem nos abu konongu dwaso ofo so dumase ayeduase amfo kwanta ena Roman Hill asante achem no bank media number to just say sika samu komodie nyina fra yen yebenya daje nya botre ni akire omu 0501 333 461 anase 0501 334 336 sika krabi ababo ma sika na nyina ye mo no asante achem ruo bank na odwo nya trim ede amame ye kwa be current account FBA savings account FBA susu account fixed deposit account dia ne de ni betire mu ewa adanse ruo bank aso ye ahya enso na bosia bia ye pe bia no ye sabeka wonu bema ye business loan ye benya commercial overdraft cocoa loan ejuma ko so loan bosia bia no wodo ani twa adanse kitwa bi sa ye 0550 068822 0550 068822 edi ebeba no eye Clement eyisa apia prenye kame hu na ye nhye mofrei afuma Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving up Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. This festive season, turn up the excitement with Orange December in Takrade, Kanketi Bonva stores in partnership with the Multimedia Group and Jaguar Creative Studios. Thinking of the best ultimate stress-free fun-filled Christmas shouldn't be a worry at all, because Bonva stores have got you covered. From transportation, guided tours, accommodation, food, pure entertainment, and so much more in our Orange December experience. The date is from Wednesday, December 24th to Sunday, December 28th, 2025. It's time to pack up to savor the beautiful Takrade bliss and unforgettable carnival. The Orange December package includes a round trip from Kumasi, Accra to Takrade in safe, comfortable buses, 3-night luxurious accommodation, carnival access fees and guided group participation, full day of fun activities at Busia Beach, Orange December welcome kit, and so much more. This amazing package is available for corporate institutions, individuals, clubs, couples, families, and so you don't need to miss out. For our friends in the diaspora who would love an extended Orange December experience, a special 7 to 14 days package with loaded benefits across Ghana awaits you. Visit bonvastores.com or the official Orange December booking site, orangedec.bonvastores.com. Reserve your slot today by calling 053-109-0068 or WhatsApp us on 053-108-5235. Locate Bonva Stores behind the Odotoglu Rob Bank near the Victory Baptist Church, Ehijatek Junction. Follow Bonva Stores on all social media platforms. Orange December, your best Christmas experience. Bonva Stores, the joy of tourism. Medi di prosper. Mema men papa ewu na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mofa Nhyira so na momboai na membenyi nyepenyin pa. Na nyame behyiam. Brunya sadru biemu. Ye mofrei ye wono moden. Enu nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikadia. Me fa namba yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem ye ti asese nia wode fam no, ode fam awurade. Na nia wode ma no shena na mu nti ye kura wo bia ketwa bia nsua number obeti media faso ne 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de odi en wafa Western Union announce se MoneyGram e was 0552827834 0552827834 ye
yɛsrɛ wo yɛmmɔfra yi wɔnom dan me ne umienu saa afei so wowɔ nneɛma sɛ dɔɔso sɛ yɛ ketewa bi na wopɛ sɛ miankasa me ba bɛfa namba wei so na wobɛfrɛ yɛsi 03220-835-70 wofrɛ yɛ ne a baabi a wo bi a yɛbɛba bɛfa deɛ kuta wo brɛnya yi ka me ho na yɛnhyɛ mmɔfra yi afono. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is breaker, airbody waste, is breaker. Inside learning, kama. Okabi Ruhani is breaker, kama pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary ho sap market. Ona na be adwuma no. Nyame aduma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame aduma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend moving. Ye di bi so ba hanti. Nyame aduma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When you're baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e mo odin. Ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona ne. Ana o me de beto adwuma mu am bi sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma bi bi shop no yede e de ma ne. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me aduma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese di ne se ahase na na iti me police. Machine e di twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine e di twafela ye o machine e di bulu ayi no nti sisi ya no gu for plus 1 no na se what ma sound de kan nti bibia dry no ti ma aja ko she wo vinu ayi. Challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUV bi wadu asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se the same kwabru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nimdie mu obi kwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na usbia ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na yele I want say adwuma bia won nen so customers ni do oba o se media mi penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class
nti wo kyerɛ no mu other ones na aka no deɛ mɛka to sɛ no deɛ mentimi nyɛ nti mekyerɛ ma ho sɛ car we paint sei ne bɛtumi ayɛ dɛ ayɛ nti me workmanship no koraa na mefiri sɛ bɛhadwena mɛte so ayɛ dɛ ama sɛ ɛbɛyɛ adwuma no quality na ɛkɔ a ɛtumi aba because yɛwɔ cars no bi a wo painti a car no ɛntumi ankyɛ wɔn nsɛm koraa na wo sɛ nkɛtumi nya bɛyɛ 7 years for 8 years but wo painti car 1 year pɛpɛpɛ na car no ayɛ pasa ɛfa bɛbɔ ɛfunu a car wurafoɔ no so na masa de ma wo nyinaa ayɛ dɛ ɛtumi ba but yɛmeka hyɛ nyame anim sɛ yɛadwuma yɛyɛ na ha no yɛ adwuma wɔ no ade car no kɔ a yɛbɛtumi agalanti ama actually tato so sɛ adwuma yɛayɛ ma no wɔne bi ansi woba time sɛ car no ɛyɛ 2 weeks a 2 weeks no wobɛba na ayɛ ready ɛyɛ 1 month a 1 month no wobɛba na aka na yɛ obu akwa mtimi ne ka sɛ ɔka na yɛ 2 weeks ebi koraa na ebi a 1 week na ne yɛwie no ma so sɛ babɛfa wo car ɛdi no korɛ ɛwɔ adwuma na yɛyɛ dɛ yɛyɛ ho nti ɛma wɔ biara ma ne yɛnyɛ program yɛ dɛ ɛwɔ ha yɛyɛ ha adwuma no deɛ yɛnyɛ adwuma fɛkyɛfɛkyɛ biara yɛyɛ adwuma a waa wode kɔ a ɛsɛ ade adwuma foforɔ yɛ dɛ ɛbrɛ ɛnyɛ spray ne spray yɛwɔ kaa bu a kaa wura bɛba na ɔso bi a ɔbɛgye 100 cedis obi nso ɔbɛgye 5 cedis na asɛ 2 cedis ayɛ dɛ ayɛ paint na ɔkɔ akɔtɔ de aba bɛyɛ adwuma ama no ɛmmoa wo akyɛ 6 months 1 year na yɛ basa yɛha no yɛyɛ adwuma no wie a yɛsɛ apɔlihye kaa no broni kan bi sɛ wowase kaa no ma kaa no yɛ dɛ ɛyɛ kama na ɔso wode wo kaa no bɛkɔ no na sɛ ɛde nkonimdi ayɛ dɛ aba obi ne yɛde kaa no kɔkɔhyɛm no obi bɛ na ade kaa no kɔkɔhyɛm yɛfrɛ no spring boot bɛ na ade kaa no kɔkɔhyɛm obu a yɛnsesa soro frita yɛnsesa fam frita yɛnsesa nkyɛn mu frita yɛha no every 2 weeks biara yɛsesa fritas na ɛwɔ machines no sɛ efi biara mɛtɔ kaa no so nti wobɛyi wo kaa no bɛpie no na kaa no ayɛ kama nti ne ndama yɛ adwuma no yɛ sonko wɔ ha no nti ma nipa no bebree de adwuma firi brɔno so ne mantɛmo ne takyiman nkran obi tumi frɛm sɛ mɛfa ne kaa wɔn kan ɛno akora na ɛma mo so mo ha no mo hu yɛ a wobɛyɛ adwuma no ɛtumi yɛ dɛ ɛboa yɛ koraa na yɛ sprayer no ɔpanyin sɛ woyɛ kaa wie na sɛ wohu fɔɔto bi ho wɔne nye ɔpɔn sɛ magye wɔ adwuma ebi a megye wo sɛ 10,000 na me spray car no wie na me yi car no pie na me hu fɔɔto wɔ ho a mɛsa asande car no ayɛ foforɔ asɛ mama kaa wura ayɛ dɛ aba because asɛ obi a woyɛ nokwafoɔ na sɛ wonim adwuma no ani so biara na sɛ woyɛ professor biara no ɛwɔ sɛ adwuma no a woyɛ no ɛma obi mɛkyerɛ wo sɛ aha anyɛ yi na sɛ ha yɛ se wɔ sɛ wo quality wɔ ho na nipa no bɛfa kaa no na nipa no ba no na ne gye kaa no ho ɛma me so makoma ɛtɔ me yam me so m'ani gye paa wo sɛ adwuma no ɛyɛ no ɛtumi abo kakra a mede tu yɛ mma no ne mmɔfra a ɔmo abɛsua adwuma wɔ bi no a ɛkɔ ne sɛ ɔmo ni abɔtire no twɛn a yɛde yɛ adwuma sɛ wɔde gan hyɛ ne nsɛm na ohu paint no baako mmienu gu a ofiri sɛ wɔho adwuma nti ɛne yɛ mɛkɔ akɔtena wɔ bi mu no me prepare makɔ akɔtena wɔ bi mu na atɔ paint biara na wɔde ayɛ adwuma nti ɛmmoa ma nipa bebree wɔhyia ɔmo kaa no wɔn sɛ kaa no pɛmpɛm no ahye na yɛ tantantan ɛsoro no kala nko ɛna nkyɛn mu kala nko ɛnyɛ biribiara o sika ne blɛ ɛna de saa nneɛma no nyinaa ɛba yɛmeka sɛ me start adwuma wei almost 26 years no nyame ama mɛtumi abɛbi adwuma wei ɛna sɛ ɛna fam sɛ medi sika ne blɛ akyi a ka metumi bɛbi adwuma nti metu nkɔla nyinaa fo sɛ wosua adwuma to wo ase sua adwuma no yie sua adwuma no hu na pɔn ho ma wo master na nhyira bi efiri master no mu ba obiara no wo nhyira wo na ma ne kum bia me master hyira me me pɔn me ho no me som no na ma ne hyira me na mpɔ start adwuma no nya me dwuma bɛdu mpɛmpɛn so a ɔde madwuma mani so ade hunu paa me pɛ sɛ me hu sɛ the next year to next 5 years going there ɛyi prɔnkɔfoɔ me bebree wɔ adwuma mu ha ɛbɛfa training school nyinaa aba ha ama amanfoɔ abɛbɛsua nsanodwuma because yɛde stretching yɛde air conditioning yɛde fitting shop yɛde saa nneɛma no nyinaa bɛbɛm ama obi biara atuma abɛyɛ adwuma no ama apem so yɛ ayɛ so amoa with mobile service enterprise tumilika no fo adwuma bla na ade adwuma ba ha ɔne ne wiase da na nim sɛ ɛbɛyɛ nkonimdie ama yɛyɛ abusua no yɛ adwuma no nkɔla yɛ no yɛ adwuma wɔ ha nyinaa ama amoa with mobile ayɛ nhyira occasion yɛ apem so fair junction ɛmena na ɛba woduru filling station hɔ no a wɔne hwɛ dodu akokɔ ano so wobɛduru hɔ no fair junction hɔ no a wofi dodu akɔ so ba a wotira nsuo mu bu nsuo bu hɔ a wobɛduru hɔ na sandboard so si hɔ no ana wofi tech so na ɛba wobɛyɛ ps no a amoa with mobile ɛbɛyi company no din no baabi a wɔsɛ woba biara direction de wobɛba
Number is 0244 465764 0269 428204. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Abusia for munia ba modye yina PCS 10 eye nhyira abodo abusia Bible say de ohun mobroni mobo no ode fam awurade yibima fabra ne beboa na onko ne saa kwa de obeyidi be ma no awurade betre wahyem be ma wo de akyensa ye kwaso ane yanda wona nyame na won so ayibia ba no so ye da mo ase wonfa bi maaya PCS ekoto sero se fa de bra na awurade ma won hyira no aye bebi obi down entibra ne fa sedie e show mafrumuma bigidi se obeye nyame hyira wo Brenye kame hu na yen shemo frey afrumu Isaac Kofi Okran at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is not the biological father of Isaac Kofi Okran. The probability of Robert Okran being the biological father of Josephine Okran is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is the biological father of Josephine Okran. Robert Okran is excluded from being the biological father of Emmanuela Owusuwa Okran. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child Emmanuela Owusuwa Okran at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Robert Okran is not the biological father of Emmanuela Owusuwa Okran. The probability of